Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nishimiye kubana namwe. Nafurahia kuwa nanyi. Uyu ni umunsi wa kabiri. Hii ni siku ya pili. Ndashimira abamama bose baje. Nashukuru wamama wote waliokuja. Twabanye mu gitondo. Wale tumekuwa nao asubuhi. Cyane cyane umushumba sana mtume. Hanyuma abamama bataje mu gitondo, wamama ambao hamkuja asubuhi, ntimugire ikibazo, msiwe na tatizo. Hari ikintu kimwe nzi ku barokore. Kuna kitu moja najua kwa waumini. Abarokore na abanyamakuru beza. Waumini ni watu wa habari wazuri. Ibintu byose bazabisubiriramo nkaho mwari muhari. Bazi gusubira mu nkuru. Watarudilia kila kitu ni kama mlikuwepo tu. Hanyuma kuri mugoroba, alafu jioni hii ya leo nifuzije ko dusoma Itangiriro 18. Nimetamani tusome Mwanzo 18 umurongo w'10 na mstari wa 10. Itangiriro 18 umurongo w'10. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 10. Haravuga ngo undi aramubwira ati igihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Amen. Amen. Uyu munsi turashaka kuganira ku masezerano y'uyu muryango. Leo tunataka kuzungumza juu ya agano ya hii familia. Umuryango wabaga mu ihema. Familia iliyokuwa inaishi hemani. Hanyuma Imana ibaha amasezerano. Alafu Mungu akawapatia agano. Ariko nta nubwo amasezerano yatangiye iki gihe. Na agano hazikuanza wakati huu. Amasezerano yatangiye kera. Agano zilianza zamani. Kuva igihe Aburahamu ahamagagwa. Tangu wakati Abrahamu alipoitwa. Hanyuma isezerano rikuru rya Aburahamu byarukuba sekuruza w'amahanga. Agano kuu zaidi ya Abrahamu ilikuwa kuwa baba wa mataifa. Isezerano rya kabiri kwari kubyara. Na ya pili ilikuwa kuzaa. Inyigisho yacu irarangiye. Mafundisho yetu yanaishia pale. Sinashoje. Nimemaliza hivyo. Hacari umwanya nkomeze. Kama kuna wakati niendelee. Amasezerano nabiri. Agano ni mbili tu. Kuba sekuruza w'amahanga. Kuwa baba wa mataifa. Hanyuma umuyoboro uzakugeza ku mahanga ni Isaka. Alafu njia itakufikisha kwa mataifa ni Isaka. Igihe Aburahamu yahamagagwa, wakati Abrahamu alipoitwa, ubwo ni Itangiriro 12. Hiyo ni Mwanzo 12. Imana yaramubwiye ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wewe nimwe imiryango yose yo mu isi izahega umugisha. Amen. Amen. Aya n'amasezerano 7 ya Aburahamu. Hii ni agano 7 za Abrahamu. Ntabwo ndi buvuge kuri sezerano rimwe. Sitaongelelea moja. Ariko aya yose nyakubiye muri 2. Lakini haya yote ni yakusanya kwa 2 tu. Sezerano rikuru byari kuba sekuru w'amahanga. Kuu zaidi ilikuwa kuwa baba wa mataifa. Hanyuma isezerano rikurikiyeho kwari kubyara Isaka nk'umuyoboro uzamugeza ku mahanga. Agano la pili ilikuwa kumzaa Isaki kama njia ya kumfikisha kwa mataifa. Hanyuma mbere yuko aba sekuru w'amahanga, alafu kabla ya kuwa babu wa mataifa, hari ibintu Imana agomba kubanza gukora muri we. Kuna vitu lazima Mungu amegefanya ndani yake. Hari ibintu bitari gutuma abasekuru w'amahanga. Kuna vitu vingesababisha asiwe babu wa mataifa. Ubu twese twifuza imigisha. Sisi wote twatamani baraka. Ariko nkurikije amasezerano 2. Lakini kufuatilia agano hizi 2, ayaca araciriritse. Yetu kweli ni dhaifu sana. Yaraciriritse. Ya chini sana. Nta nubwo akwiye kuturaza twicaye. Hata tustahili kulala tumekesha juu yake. Nta nubwo yatuma dusengera 7. Hata hizi sababisha tuombe siku 7. Aburahamu yarahagurutse. Abrahamu alisimama. Akora ikosa rya mbere. Akafanya kosa la kwanza. Ahagurukana n'abantu batumvise ijwi. Akatoka pamoja na watu hawakusikia sauti. Barimwo se na nyina. Kiwa babake na mamake. Mwibuke ko se yabazi bigirwamana kanabicuruza. Kumbuka babake alikuwa anatengeneza sanamu na kuziuza. Mutekereza ko yabisize? Mnafikiria aliziacha kweli? Ibyo afite yaje abizanye. Alikuja nazo. Ngira ngo iyo bageze mu nzira. Nafikiri walipofika njiani. Bakabona igiti ciza. Wanaona mti mzuri. Atabwira umuhungu ati buhagaze. Anaambia kijana yake simama hapo. Igiti kirimwe imari. Mti huu uko na Mungu ndani.
muzi ibintu twahagurukanye Mnajua vitu tumetoka nazo, twazanye mu nzu y'Imana. tulizoleta nyumbani mwa Bwana. Uzi ingeso mbi tutarahindukaho Unajua tabia mbaya hatujabadilisha, tuba sekuru w'amahanga. au inasababisha tusiwe babu wa mataifa. Yahagurukanye n'abantu batumvise ijwi Alitoka pamoja na watu kwa kusikia kandi sauti, bari benshi. na walikuwa wengi. Hanyuma icya kabiri, Alafu kitu cha pili, Aburahamu yihakana umugore. Abrahamu akakaa na mke wake, Ntibibe inshuro imwe bikaba kabiri. si mara moja, mara mbili. Akajya avuga ko ari mushiki we, Anasema ni dadake, bakamutwara, wanamchukua waume ukabona wengine. ntibimuteye ikibazo. Unaona kwake ni sawa tu, Iyo si kamere y'abagabo. hiyo si tabia ya wanaume. Ubundi Bibiliya avuga ngo mukunda abagore Inasema mpende wake nk'uko wenu Kristo yakunze itorero akaripfira ku musaraba. kama vile Kristo alipenda kanisa akalifia Kubera ko msalabani. Aburahamu atagwanye kugeza ku mwuka wa nyuma. Mbona Abrahamu hakupigana hadi roho yake Umugabo ikatike? yihakana umugore. Anakaa na bibi yake. Cya gatatu Cha tatu, ni intonganya za Aburahamu na Loti. Mabishano kati ya Abrahamu na Loti. Bapfuye ibintu bisanzwe. Wanakorogana tu juu ya vitu vya kawaida. Ari ibintu nyandeba mu nzu y'Imana. Na vitu naangalia nyumbani mwa Bwana. Nababara. Na huzunika sana. Kubera ko tutazi isezerano nyene. Maana hatujui agano kweli. Ushobora gupfa intebe, Tunaweza kosana juu ya viti ushobora gupfa icubahiro, ama heshima tu ushobora gupfa ikisi. ama nini sasa. Ibintu biraho. Vitu tu hapo Kubera ko hapo. nta na kimwe tuzi, ntabwo tuzi isezerano. Maana hatujui agano. Niyo mpamvu dupfa ibitari ngombwa. Ndio maana tunakosania vitu si lazima. Ubundi intebe nico iririyeho. Kiti ni nini iko pale? Ariko niyo tudafite ico kurya, Lakini hata kama tuna kitu cha kulia kitini pale, turagwana. bado tunapigana tu. Kubera ko ntituzi isezerano rya Aburahamu. Maana hatujui agano ya Abrahamu. Buriya kure twajyaga haraho. Aho twerekeza haraho. Mahali tunaenda ilikuwa pale. Icya kane, Kitu cha nne, bamusabye gukebwa. walimhitaji kutahiriwa. Imana yabwiye Aburahamu gukebwa. Mungu alimwambia Abrahamu atahiriwe. Yitwa Aburahamu, imwita Aburahamu. Akuwa Abrahamu tena akaitwa Kimwe Abrahamu. mu bizatugeza ku isezerano ry'amahanga nuko twemera guhinduka mu imbere. Mojawapo ya vitu tutufikisha kuwa babu wa mataifa ni kubadilika kutoka ndani. Twarakijwe ndavyemera. Tuliokoka na kubali, Ariko guhinduka ku ngeso, lakini kubadilisha tabia, aho twese twarahakwevye. hapo sisi wote Kubera tumekwepa. ko guhinduka ku ngeso bisaba gupfana na Yesu. Maana inatupasa kufa pamoja na Kristo. Bisaba kujyana ingeso zawe ku musaraba. Lazima upeleke tabia zako Kandi msalabani, ukijyana wenyene. na unazipeleka mwenyewe. Ukabwira umubiri ngo ibi washakaga. Unaambia mwili, hii ulikuwa unataka, Simbikora ndi umwana w'Imana. sitafanya, mimi ni mwana wa Kuko Mungu. ndamutse numviye umubiri, Nikisikiza mwili huu, ntabwo naba sekuru w'amahanga. siwezi kuwa babu wa Ntabwo mataifa, nagera ku isezerano ry'amahanga. siwezi fikia hadi hii ya Abantu rero mataifa. bahisemo kuba abanyakamere. Watu walichagua kuwa watu wa Kamere kimwili. ibayoborera mu rusengero. Kimwili inaongoza kanisani. Bidusaba gukebwa. Lazima tutahiriwe. Umwaka urarangiye. Mwaka unaisha. Uyu mwaka watangiye ufite ingeso mbi zingahe? Mwaka ulianzia ukiwa na tabia mbaya Uyu ngapi? mwaka urangiye uhindutse kuri zingahe? Na umeisha ukiwa umemaliza ngapi? Agakiza kadahindura ku ngeso Wokovu ambaye ibadilishe tabia gashobora kuba ntaco kakumariye. inaweza kuwa haina manufaa kwako. Abamwemeye bose Waliomkubali wote bakizera izina rye, wakaamini jina yabahaye lake, ubushobozi aliwapatia uwezo kubahindura wa kuba kuwabadilisha abana b'Imana. kuwa wana wa Mungu. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi Kuna uwezo ndani ya Yesu. bubuza umuntu gusambana atabuze uwo basambana. Inakataza mtu kufanya usharati na hajakosa mtu wa Muri kufanya Yesu hivyo harimo naye. ubushobozi bumara inyota y'inzoga. Ndani ya Yesu kuna nguvu ya kumaliza kiu ya pombe. Muri Yesu harimo imbaraga zitera umuntu kuvugisha ukuri. Pia kuna nguvu ya kusababisha mtu aseme ukweli. Kuba muri Kristo bikumariye iki? Ndani ya Kristo kuwa ndani yake inakufanya uwe nini? Dukwiriye gukebwa. Lazima tutahiriwe. Hanyuma ikindi cyamubayeho gikomeye, Kingine kikuu kimekuwa juu yake. Imana yamubwiye kujya gutamba ibitambo. Mungu alimwambia aende atoe dhabihu. Yamubwira ngo buri nyamaswa uyicemo kabiri, Kila mnyama mkate mara mbili. hanyuma ibyo kase ubirebanishe. Alafu hizo sehemu mbili uziweke pamoja Hanyuma zikiangalia. ageze ku ntungura n'inuma byarabyihorera. Alipofika kwa njiwa ikaachana Nabizi naye. ko ari igihe twihana binini bito tukabona ntaco bitwara. Kuna wakati tunatubu vitu vikubwa vidogo Twose tuachana nayo. tukabyeza Yote tunatakasa. tukavuga ko ari ntaco bitwaye. Tunakataa, tunasema ni sawa tu. Urugero rwa hafi naba Mfano wa karibu na wapatie. Abanyafrika turabesha twaraniyakiriye. Waafrika tunadanganya hata tumekubali Nta hivyo. muntu baratenga ngo yabeshe. Hakuna mtu amesemesha kanisani Kubera amedanganya. ko nyene tukubesha si ikibazo. Maana tunaona kudanganya sio shida. N'igihe widekarara, Hata wakati unajitangaza. mwebwe ntabwo mwabikora murakijijwe. Lakini nyinyi najua umeokoka. Mwari muzi ko kubesha ari indwara yo mu mutwe. Mlijua kudanganya ni ugonjwa wa kichwa. Mu ndwara igihumbi babaruye zo mu mutwe harimo kubesha. Kwa magonjwa 1000 za kichwa kuna kudanganya Iyo umuntu pia. abesha hari uwo abashaka guhisha n'uwo ari wo ukuri.
Mtu akidanganya kuna kitu anataka kuficha yule wa kweli. Ikibabaje rero, Kinachohuzuniza hariho sasa, bene data bakigira iyo ngeso kuna ndugu ana tabia hiyo. mu bintu ngewe ntatorera, mu bintu ntashobora kubabarira byoroshe, Kwa vitu mimi siwezi samehe haraka hivyo. harimo kubesha. Kuna kudanganya. Kubera ko kubesha Satani ni wese w'ibinyoma byose. Maana shetani ndiye baba wa kudanganya kote. Ikinyoma wakivuga ukiririmbye, Ukisema uongo na wakivuga unaimba, ubwiriza, ama ukihubiri, wakivuga wikinira, ama ukiteza tu, wacandika kuri message, ama uandike tu kwa Satani ni ujumbe. wese w'ibinyoma byose. Shetani ndiye baba wa uongo Hanyuma wote. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Alafu Yesu ni njia na kweli na uzima. Ntashobora gusigamo umwanya wo gushigikira ikinyoma. Ndavuga Yesu. Hapatiani nafasi ya kuunga mkono uongo Yesu. Iyo menye rero kubesha, Nikijua sasa unadanganya, ndakubabarira ninakusamehe, ariko nkagucungira hariya. lakini nakuweka mbali. Sinshobora kukwizera. Siwezi kukuamini. Kubera ko umuntu besha, Kwa sababu mtu nta anayedanganya, kindi kiba atakora. hakuna kingine kibaya hawezi fanya. None nagira ngo mbabaze. Sasa nataka niwaulize, Nkurikije ibi bitanu mbabwiye kuri Aburahamu, kufuatilia hivi vitano juu ya Abrahamu, iyo abasekuruza w'amahanga kimeze gutyo, angekuwa babu wa mataifa akiwa ayo hivyo, mahanga ari kuzaba ameze ate? hayo mataifa yangekuwa vipi? Nyakubahwa mushumba, Mtume mheshimiwa, ukurikije intege nk'itorero rifite, kufuatilia udhaifu wa uvuga kanisa, itorero ntiwumvire ingiri, na kanisa usisikie hili, wumva umubiri wa Kristo muri rusange, usikie mwili wa Kristo kwa ujumla. ukurikije uko tumeze, Kufuatilia vile tulivyo, twahindura amahanga ameze gute? tunaweza badilisha mataifa yawe vipi? Iki gihe Aburahamu yimugira sekuru w'amahanga, Wakati huo Abrahamu angekuwa babu wa mataifa yari kuzaba akiwa, amahanga ameze ate? mataifa yangekuwa vipi? Inka ibyara inka, Ng'ombe inazaa ng'ombe, intama ibyara intama, kondoo anazaa kondoo, inkoko ibyara inkoko. kuku ni hivyo hivyo, ni kuku Ntushobora anaangua. kubyara ico mudasa, Hauwezi zaa kitu amfanani, ntushobora kugeza abantu wowe utageze. huwezi fikisha watu mahali wewe hukufika. Ibyo ari byo byose bazahinduka wowe. Watabadilika tu wawe vile ulivyo. Paulo we yaravuze ngo, Paulo yeye alisema, ntimukanemere ko umuntu wese abarambikaho ibiganza. sikubali kila mtu akuwekelee Iyo mkono. umuntu akurambitseho ibiganza asambana uzamukuba kabiri. Mtu akikuwekelea mikono ni msharati, utafanya usharati mara mbili Iyo yake. umuntu akurambitseho ibiganza abesha uzabesha gukuba kabiri. Akikuwekelea mikono akidanganya, utadanganya zaidi yake mara Nabyo mbili. ni ukubyara. Maana hii nayo pia ni kuzaa. Uyu wa Aburahamu yari kubyara amahanga ameze ate? Abraham sasa angezaa mataifa akiwa vipi? Hanyuma wibwije ukuri. Alafu ukisema tu ukweli. Ndabizi ko umutima utajya ruswa. Najua moyo hauli hongo. Ubu ngubu wavamwe umuntu ameze ate? Wakugira Sasa. umukozi w'Imana. Unaweza toa mtu anafanana vipi? Wabyara itorero rimeze gute? Unaweza zaa kanisa liko vipi? Abo twahoranye kare, Wale tulikuwa nao mapema, nababwiye ngo iyo umuntu agiye gusama inda, niliwaambia mtu anapotaka kubeba ujauzito, hari ibintu byo kwitondera. kuna vitu vya kuwa makini sana navyo. Hari ibintu bitatu byo kwitondera. Kuna vitu vitatu vya kufuatilia kwa Ugomba makini. kubanza gutekereza ku ngeso zose zakunaniye. Lazima ufikirie zile tabia zote zilikushinda. Mbere yo gusama inda ukabanza kuzikoraho. Kabla ya kubeba ujauzito ufikirie mambo Kuko hayo. niba amareriji asanzwe ubyara umwana nawe akayavukana. Maana kama ukiwa na allergy unazaa mtoto anakuwa na hiyo allergy. Niba sinzite zitakize umwana umubyara nawe akazivukana. Kama kuna magonjwa unatoa kwako unapeleka kwa mtoto. Utekereza ko ingeso mbi zakunaniye nazo atazazivukana. Unafikiria kwamba tabia mbaya zilizokushinda kubadilisha hata zaliwa nazo mu pia. Kinyarwanda ngo Unasema kwa Kinyarwanda, wibuhetse ukabutoza uwo mu mugongo. Wibuhetse unaiba kama umebeba, ukabunimwo kumutoza. alafu unaendelea kumfundisha kuiba. Uwa kabiri ukwiye kwitaho mbere yo kusamana numukansara nukureba niba udafite ihungabana mu mutwe. Mshauri wa pili unafaa kuangalia kabla ya kubeba ujauzito ni kansela, kwambie kama una stress kwa mwili. Ntushobora kubyara umwana muzima uhungabanya. Maana ukiwa na stress huwezi kuzaa mtoto aliyemkamilifu kamili. Azavukana ihungabana. Atazaliwa hivyo hivyo pia na hiyo stress. Ikindi no kureba niba utaragize inzara ikabije mu buzima. Kingine ni kuangalia kama hujakuwa na njaa zaidi kwa maisha yako. Nubyara umwana ushonje azavukana inzara ikubye kabiri. Ukibeba ujauzito ukiwa na njaa utazaa mtoto mwenye njaa mara mbili. Murabona umuntu ugiye kwiyarurira. Jaona mtu ameenda kujipakulia. Inzara y'uyu munsi akarura inzara yo mu bwana. Apakuya njaa siku moja ama anapakuya siku nyingi. Ati ndi umwana sinahaze akongeraho. Ana akushiba akiwa mtoto anaongezea. Niga no mu mashuri sinahaze akongeraho. Hata kwa shule siku shiba anaongeza. Agakora umusozi. Anabeba chakula mingi. Ibijya atari bumare. Na hataweza kumaliza. Kubera inzara yo mu bwana. Kwa sababu ya njaa ya utotoni.
ese niba utarahaga ibyo kurya Sasa kama hujashiba chakula, tegeza ko uwo mwana wazaba ameze ate? fikiria mtoto atakuwa aje. Aburahamu iyo ahindura amahanga atarahinduka, Abraham angezaa mataifa kabla hajabadilika. ntabwo ayo mahanga ari kuzaba mazima. Hayo mataifa yangekuwa mazuri. Hanyuma hari urugendo yakoze rumuganisha ku kuba sekuruza w'amahanga. Kuna safari alifanya ikimpeleka kuwa babu wa mataifa. Ni usoma itangiriro Ukisoma Mwanzo 22 ndashaka gusoma imirongo ijya kuba myinshi. Nataka kusoma mistari mingi pale. 22 umurongo wa mbere. 22 mstari wa kwanza. Hanyuma y'ivyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira ati jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu c'Imoriya umutambire yo ku musozi ndibukubwire abigitambo coswa. Aburahamu azinduka kare ashira amatandiko ku ndogoba ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Mahali Mungu amemwambia. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu bati nimusigare hano indogobe musigarane hano indogobe ngene uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umusho, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama arihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Umurongo w'9, bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubaka igicaniro, yararikaho za nkwi, abo Isaka umuhungu we amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa musho ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka aramuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu, aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma y'imfizi y'intama amahembe ye yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo coswa mu cimbo c'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova yire, nkuko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. 15 maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha babo. Kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azahega umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asubira aho abagaragu be bari, barahaguruka bajyana i Berisheba, agezeyo arahatura. Amen. Amen. Aburahamu urugendo rumuganisha ku kuba sekuru w'amahanga. Abraham alifanya safari ya kumwelekeza kuwa babu wa mataifa. Twabonye urugendo rwo guhinduka kuri bimwe nababwiye. Ya kwanza ilikuwa safari ya kubadilika, kwa mengine nimewaambia. Ariko guhinduka ntibyari bihagije. Lakini kubadilika haikuwa tosha. Biblia iravuga ngo yumvise ijwi rimuhamagara. Biblia inasema alisikia sauti ikimuita. Urugendo rw'ubukristo, safari ya Ukristo rurasobanutse, inaeleweka, rufite aho rujya na mahali na kwenda, naho rujya, mahali natoka na mahali nakwenda. Hanyuma hari abantu rero bari mu rusengero, kuna watu sasa wako kanisani ari abakristo gusa, wakiwa wakristo tu. Ntiwamubaza ngo urava aha urayaho, huwezi muuliza unatoka wapi unaenda wapi. Icyumweru cyo ntazi ico gipanzemo, ajui wiki imepangiwa nini, ukwezi kwe kuba kuraho, mwezi yake iko pale pale tu, hanyuma n'umwaka na uraho, ana mwaka pia iko pale pale. Uyu muntu atekereza gutyo, mtu anayefikiria hivi, biragoye ko azaba sekuru w'amahanga, ni ngumu sana kuwa babu wa mataifa. Hari ibintu dukwiye kuba dutekereza, kuna vitu lazima tuwe tunafikiria. Aho tuva ni he, wapi tunapotoka, aho tujya ni, na ni wapi tunapokwenda.
turava aho dutuye turajya kuri Moria. Tunatoka mahali tunaishi tunaenda Moria. Turava mu isi turajya mu ijuru. Tunatoka duniani tunaenda mbinguni. Biblia yatubwiye ngo yumvise ijwi. Biblia inasema amesikia sauti. Limubwira hayo. Limubwira aho ajya. Ikamwambia mahali anakwenda. Hanyuma Biblia yatubwiye ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Biblia inasema ikafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Kuva aho Abrahamu yari atuye kugera kuri Moria ni kilometero 80. Kutoka mahali Abrahamu alikuwa anaishi hadi Moria ni kilomita 80. Yari afite imyaka 126 ukurikije iby'ibitabo bya Kiyuda bivuga. Alikuwa na miaka 126 kulingana na vitabu vya Yuda. Yahagenze iminsi 3. Alitembea siku 3. Agera aho Imana yamubwiye. Akafika pale Mungu alipokuwa amemwambia. Nagira ngo mbabaze. Nataka niwaulize. Abantu bamaze kujya muri Isirayeli murabizi ko kila gihugu ni igihugu c'imisozi y'amabuye. Watu wameenda Israeli unajua kwamba ni kuna milima mingi ya mawe. Iyo yibesha address. Angejidanganya tu mahali alipokuwa anaenda. Ntajya Imana yamubwiye. Asiende mahali Mungu alikuwa amemwambia. Mutekeza ko ari kicari kumubaho. Mnafikiria nini ingetendeka kwake? Muzi ntambara dufite mu itorero. Mnajua vita tunavyo kanisani. Na abantu batarahi Imana ishaka. Ni watu wako mahali Mungu anawataka kuwa. Abantu batari ku musozi wabo baranduranya. Watu wako kwa mlima wao wanachafua wengine. Iyo ushatse kuvuga butumwa wari umunyamasengesho. Ukitaka kuwa mwinjilisti na ulikuwa muombezi. Abubwiriza bose bazakwanga. Wale unahubiri wote watakuchukia. Nushaka kuyobora atari yo mpano yawe. Ukitaka kuongoza na hiyo sio karama yako. Ntabwo bizavamo. Haitakuwa mambo sawa. Ahubwo aho uri niho ku musozi wawe. Mahali ulipo ndipo mlimani pako. Ibyo ukora niyo mpano yawe. Yale unafanya ndio karama yako. Agera aho Imana yamubwiye. Akafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Urugendo rw'Ubukristo Imana yakubwiye iki? Safari ya Ukristo Mungu alikwambia nini? Agera ahantu Imana yamubwiye. Akafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Tufite abantu bibesha umusozi. Tuna watu walijidanganya mlimo wa kwenda. Bahagaze mu mihamagara atari yabo. Wamesimama kwa mito si yao. Niba birirwa badutera intambara. Ni wao wanatuletea vita kila siku. Nitureba hamwe. Atuangalie mahali pamoja. Iyo umubwiye ati twitange. Kimwambia tujitoe. Atabwo twitanze ubushize yakoze. Anasema ile tulitoa juzi imefanya nini? Iyo umubwiye ngo dusenge. Kimwambia tuombe. Arakubwira ati tuzaba dusenga. Kwambia tutaomba siku nyingine. Ni mureba ko abadamu baje ari benshi mu giterane. Mnaona wamama wengi wanaenda kwa mikutano. Hajya mugira umunsi wo gusenga mu cyumweru. Mna siku ya kuomba kwa wiki. Abaje uyu munsi niko babangana hagati mu cyumweru. Wale wamekuja leo ndivyo wanakujanga hiyo siku kweli. Sawa. Agera ahantu Imana yamubwiye. Akafika mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Hari abazajya basenga kuko ari umunsi mukuru. Kuna wale watakuwa naomba maana siku kuu. Kubera ko uwo munsi nyene harimo amafoto bisa neza. Maana hiyo siku kuna picha mambo yako sawa. Nimisi ntiwamushaka ngo mubone. Siku zingine wezi muona. Ntabwo mvuga mwebwe nabo muri Zambia. Sisemi nyinyi ni watu wa Zambia. Biblia iravuga ngo bagezeyo yubaka igicaniro. Inasema alipofika hapo akajenga madhabahu. Ibi mu bihuze n'igihe Eliya yubaka igicaniro. Hii ni kama wakati Eliya alijenga madhabahu. Yachubakishije amabuye 12. Alijenga na mawe 12. Ntabwo ari ukubaka gusa. Sio kujenga tu. Buri buye ryari rifite ico risobanura. Kila jiwe ilikuwa na ufafanuo. Mu gihe cha Eliya, wakati wa Eliya, buri buye ryari rihagarariye umuryango. Kila jiwe ilisimamia familia. Bivuga ko yabanza gusabira imbabazi buri muryango. Aliombea msamaha kila familia. Ntabwo ari guterera ibuye ngo uterekeho. Sio kuchukua mawe tu wekelee pale. Yafatibuye akaritongera. Unachukua njiwe akatura ibyaha by'uwo muryango byose. Unakiri dhambi za hiyo familia yote. Ibanga ryatumye umuriro umanuka. Si sababisha moto ushuke. Kubaka igicaniro cyasenyutse. Ni kujenga madhabahu yaliyobomoka. Tutazi ibicaniro byasenyutse mu buzima bwacu. Wakati hatujui madhabahu yaliyobomoka kwa maisha yetu. Ntabwo byutse bushoboka. Hatuwezi pata uamsho. Hanyuma boha Isaka. Alafu akamfunga Isaki. Yatanze ikintu cy'agaciro. Alitoa kitu cha thamani. Ariko ubundi iyo ujya guha umuntu ukunda kuko uye kumuha ikintu cyiza. Kienda kumpatia kitu mtu unampenda unampea kitu kizuri. Kubera ko Imana tuyi ibintu bitari by'agaciro. Mbona tunapea Mungu vitu si vya thamani kwetu? Ugasenga ni mugoroba usinzira. Unaomba jioni kama unasinzia. Kubera ko utayiha ubwonko bwawe bukiri fresh mu gitondo. Kwa nini usimpatie ubongo wako asubuhi ukiwa umeamka? Ubwonko butarajya mu bintu byinshi akaba ari gusenga. Kabla ubongo hujapata vitu vingi. Kubera ko Imana tuyiha akanya gasagutse. Mbona tunapatia Mungu wakati wa ziada tu? Bivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose. Bila kusema penda Mungu na moyo wako wote. Na hekima yako yote. N'imbaraga zawe zose. Na nguvu zako zote. Uzukuntu Imana yari yamubwiye. Unajua vile Mungu alikuwa amemwambia? Yaramubwiye ngo fata umwana wawe. Alimwambia chukua mtoto wako. Ukunda cyane. Umpendaye sana. Wikinege. Mmoja wa pekee. Ugiye kumuntambira. Uende kunitolea yeye. Mutekereza ko Imana itazi ibyo dukunda. Unafikiria Mungu ajui tunavyovipenda? Hanyuma turi tayari guha Imana ibyo dukunda. Je, tuko tayari kupatia Mungu vile tunavyovipenda?
ikitanyeganyeje umutima wawe n'uw'Imana ntikiwunyeganyeza. Kisichotingiza moyo wako hata moyo wa Mungu hawezi tingizika. Biblia yatubwiye ngo aboha umuhungu we Isaka. Biblia inatuambia akamfunga mwanawe Isaki. Nagira ngo mugerageze gushira mu bwenge. Nataka tujaribu kufikiria haya. Ni gute umusaza w'imyaka 126? Vipi mzee wa miaka 126? Aboha umusore w'imyaka 26. Anafunga kijana wa miaka 26. Wewe wamuguha wamuboha? Wewe ukipewa unaweza mfunga kweli? Muzibanga ririmo hano. Mnajua siri iko pale. Abayahudi bafite ubushobozi bwo gutoza abana babo. Wengine wana uwezo wa kuwafundisha watoto wao. Kugeza ubwo umwana yizana ku gicaniro. Hadi mtoto ajileta kwa madhabahu mwenyewe. Muribuka igihe umukobwa wa Yefuta yamenya ko bamutambyeho igitambo. Mnakumbuka wakati msichana wa Yefuta amejua kwamba babake amemtoa kama dhabihu? Yaravuze ngo mpameza 2 gusa. Alisema nipe miezi 2 tu. Nge kuririra ubukumi bwanjye. Niende kulilia msichana wangu. Zagaruka unyice. Alafu nirudi uniue. Yaba wewe. Ungekuwa wewe. Tukomereza Uganda. Ungeenda Uganda. Unavuka Rwanda. Ugasubira hakujya muri Kongo. Alafu narudi kwenu Kongo. Bari kuzagufatira kure. Wangekushikia mbali kweli. Bafite ubushobozi bwo kwizana ku gicaniro. Wana uwezo wa kujileta kwenye madhabahu wenyewe. Hano ko mbona harimo abantu bakuze. Hapa naona watu wamezeeka. Niba tudateguye abasimbura. Kama tuandai watu wa kuchukua nafasi zetu. Tukaba tutazahoraho. Na hatutaishi milele. Abana turi kurera. Watoto tunaowalea. Twabubatsemwe ubushobozi. Tumejenga uwezo ndani yao. Bwo gukomeza itorero. Ya kuendeleza kanisa. Twabubatsemwe ubushobozi. Ndio tumejenga uwezo ndani yao. Gukunda ibyo dukora. Wa kupenda yale tunayofanya. Muri ministry yacu dufite ihuriro ry'abana b'abapasiteri. Kwa huduma yetu kuna kikundi cha watoto wa wachungaji. Ni benshi ni magana menshi. Ni wengi ni mamia. Muri bo umuntu numvisha ashobora kwemera kuba pasiteri numwe gusa. Ndani ya mtu mmoja nisikia anaweza kuwa pastor ni moja tu. Muri 600. Kwa watu 600. Uvuga ko ashobora kwemera kuba pasiteri numwe gusa. Anayesema anaweza kubali kuwa mchungaji ni mtu mmoja tu. Niba dukora umurimo abana bacu batazadusimbura. Kama tunafanya kazi watoto wetu hawatachukulia kwetu. Niba turirimba batazasimbura muri korali. Kama tunaimba na wao watakuja kwa kwaya nyuma yetu. Niba kubaka itorero batazadusimbura. Kama tunachoka kujenga kanisa na wao watachukua nafasi. Niba ibintu badakunda. Kama tunafanya vitu hawapendi. Tunafanya nini? Isaka yarageze ku rwego yizana ku gicaniro. Isaka alikuwa amefika kwa kiwango cha kujileta kwenye madhabahu mwenyewe. Biblia iravuga ngo malaika ahamagara Aburahamu. Yeye anasema malaika akamuita Abrahamu. Aritaba ati karame. Akasema mimi hapa. Hano niki twakuramo? Hapa tunasoma nini? Ufite ugutwi yumva icumwuka bwira amatorero. Na anasikie kile Roho anaambia kanisa. Intama ze zumva ijwi rye. Kondoo wake wanajua sauti yake. Abashumba rero hari ukuntu twibesha vya hatari. Wachungaji kuna vile mnajidanganya sana. Arige twibaza ngo aba bose ni intama. Na wakati mnafikiria wote ni kondoo. Wapi? Intama nizo zumva gusa. Kondoo ndio wanasikia tu. Iyo uvuze ngo dutanga amaturo. Kisema tutoe sadaka. Intama nizo zumva. Ni kondoo wanasikia. Iyo uvuze ngo twakira abashitsi. Ukisema tupokee wageni. Intama nizo zumva. Ni kondoo wanaosikia. Iyo tuvuze ngo tuzasura abagwayi. Ukisema tutembelee wagonjwa. Intama nizo zumva. Ni kondoo tu watasikia. Abandi bumva ari nko kuvuga igishinwa uri Nairobi. Wengine wanasikia ukiongea Kichina na uko Nairobi. None ko tudahindura imitima. Sasa hatuwezi badilisha mioyo. Abantu bose babagira intama bigashoboka. Watu wote tuwafanya kondoo iwezekane. Ntabwo bishoboka. Haiwezekani. Intama nizo zumva gusa. Ni kondoo tu wanaosikia. Chama muri literaniro. Natamani kwa gonga Imani gakora ku matwi yacu. Mungu aguze masikio yetu. Tukumva Imana ivugana nawe. Tusikie kile Mungu atanena nasi. Aramuhamagara aritaba ngo karame. Akamuita akajibu mimi hapa. Intama ze zumva ijwi rye. Kondoo wake wanasikia sauti yake. Niba hari kibazo kibaho gikomeye. Kama kuna shida moja kubwa. No kutagira amatwi yumva. Ni kuwa na masikio yasiyosikia. None se wakurikira ibyo utumvishe. Sasa unaweza fuata ile ukusikia kweli. Kandi munsimbura ngingo zihenze ku isi hari mwiza amatwi. Na moja wapo viungo muhimu kuna na masikio pia. Nizo nsimbura ngingo zihenze ku isi. Ni muhimu sana kwa dunia. Shami Imana ikadukora ku matwi. Beigari. Natamani Mungu atuguze masikio. Biblia iravuga ngo Aburahamu yubura amaso. Biblia inasema Abrahamu akainua macho. Abona imfizi y'intama yo gucungura Isaka. Akaona kondoo ndume. Aya mutekeza ko ibyo dukeneye biri kure. Mnafikiri tunahitaji yako mbali? Ntabwo imigisha yacu iri kure. Baraka zetu ziko mbali. Biri hafi yacu. Ziko tu hapa karibu yetu. Imana ashatse kukugirira neza. Mungu akitaka kufanyia mema. Ntabwo biri kure yawe. Haiko mbali na wewe. Muziki wazo dufite. Unajua shida tunayo. Amaso yacu ntiyiteguye kubona intama. Macho yetu haiko tayari kuona kondoo. Twirirwa twanduranya.
Kila wakati tunachafuana. abagiye muri Amerika Wale walienda Marekani. nta kintu bari kutumarira. Hawatusaidii chochote. Ninde yakubwiye ko muri Amerika abantu batoragura amafaranga? Nani alikwambia Marekani wanaokota pesa? Ninde yakubwiye ko abantu bayatoragura? Nani alikwambia kuna mahali wanaokota pesa? Umuntu ari muri Amerika nakohereza amadolari 100. Mtu akiwa Marekani akutumie dola 100. Uzamenye ko ari ukwikataho inyama aguhaye igice cy'ubuzima. Ujue kwamba amejikata sehemu yake akakupatia. Kuko niba akorera amadolari 15 ku isaha, Maana kama anafanyia dola 15 kwa saa moja, hanyuma ico cuya ce n'uwo muruho akabiguha, hiyo jasho na mchoko wowe ukajya anakupatia. wicara gusa utegereje umuntu kuzatumwa n'umuruho wundi muntu. Wewe unaketi tu kulishwa na jasho ya mtu mwingine. Muracankunda? Bado mnanipenda? Ntabwo ibisubizo biri kure. Majibu yetu haiko mbali. Ntabwo biri kure. Haiko mbali kamwe. Ahubwo ufite amaso yo kubona. Lakini una macho ya kuona. Yo kubona intama yo gucungura Isaka. Kondoo ya kumchukua nafasi ya Isaki. Mwibuke neza niba warageze ku musozi wawe. Kumbuka vizuri kama ulifika kwenye mlima wako. Intama yo gucungura Isaka irahari. Kondoo ya kuchukua nafasi ya Isaki iko. Iyo Aburahamu yibesha akajya ku wundi musozi utari Moria. Abrahamu akijidanganya aende kwa mlima mwingine usio Moria. Isaka ari gupfa. Isaki angekufa. Nta n'ijambo rimugira sekuru w'amahanga. Na hakukuwa na neno kumfanya babu wa mataifa. Nujya Imana ishaka. Kienda mahali Mungu anataka. Imana izagukora ku maso. Mungu ataguza macho yako. Ikwereke intama yo gucungura Isaka. Akuonyeshe kondoo wa kuchukua nafasi ya Isaki. Nta hantu namwe Imana itaguhera umugisha. Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kukubarikia. Waguterura nakagutwara mu ishamba rya Amazon. Anaweza kutoa hapa kupeleke kwa Amazon forest. Akakwicazayo. Akuketishe kule. Umugisha wawe wagusangayo. Baraka yako unaweza ikuta kule. Umugisha ntuba ahantu, umugisha uba ku muntu. Baraka iko mahali, baraka iko kwa mtu. Daudi yavuze ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho. Daudi alisema wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Iyo maso yawe yakozweho, wakati macho yako yameguzwa, kuhabona intama. Unaweza ona kondoo mahali popote. Kuba gusa uri ku musozi wawe. Bora tu uwe kwa mlima wako. Aho hantu hayita izina. Hapa mahali akapaita jina. Ayita Jehova Yire. Yehova Yire. Imana bayita izina bitewe n'ico yakoze. Mungu anapewa jina kulingana na kile amefanya. Reka mbabwize ukuri. Hata niwaambie ukweli. Imana yarakoze kwihisha. Mungu alifanya vizuri kujificha. Iyo yigaragaza. Angejidhihirisha tu. Bamwe bari kuyirasa. Wengine wangempiga risasi. Abandi nabo. Wengine nao bari kwitwara mu rukiko. Wangempeleka mahakamani. Buri wese abafite ibitakemutse ashaka kuyibaza. Maana kuna yale anataka kuuliza Mungu. Maana kukinja simvyibuhe. Mungu mbona sinoni mimi? Maana kukimvyibushe cyane. Mbona mimi nimenona sana? Maana kukindi mugufi. Mbona Mungu mimi ni mfupi? Kinabaye imfuvyi. Mbona nikakuwa yatima? Umunyafrika. Mbona mimi ni Mwafrika? Imana yarakoze kwihisha. Mungu alifanya vizuri sana kujificha. Irigenga mu byikora. Yeye anatawala kwa yale anafanya. Akora ibyo ashatse. Anafanya yale anataka mwenyewe. Kandi migambi y'Imana. Tena mipango ya Mungu ntabwo yakwigwa mu mutwe wawe. Haiwezi toshea kwa kichwa chako. Ico nzi kimwe. Kimoja nacho kijua. Imana ntizigere kwihanaho. Mungu hata waitubu kwako. Imana irakiranuka mu byikora. Yeye ni mwenye haki kwa yale anafanya. Irakiranuka mu byikora. Ni mwenye haki kwa yale anafanya. Imana irigenga mu byikora. Mungu anatawala kwa yale anafanya. Kwemera ibyishaka. Lazima tukubali yale anataka. Hari ndimbo y'ikirundi ivuga ngo kuna wimbo wa Kirundi unasema Imana ishaka nivyo byiza yale Mungu anataka ndio mazuri. Nanjye nzabikunda kuko ari izi byiza. Nami nitayapenda maana ndio mazuri. Maana ndiye anajua mazuri. Nubwo mwambwiye ngo mvuge byinshi. Kama uliniambia niseme mengi. Ubu muribuka intego yacu? Hivi mnakumbuka lengo letu? Amasezerano nangahe? Agano ni ngapi? Na 2. Ni 2. Sekuru w'amahanga, babu wa mataifa, no kubyara Isaka. Na kumzaa Isaki. Hari isezerano twese dutegereje. Kuna agano sisi wote tunangojea. Ni isezerano ry'ububyutse. Ni ya uamsho. Ni iki Imana yavuze kuri aka karere? Ni nini Mungu alisema kuhusu mtaa? Yavuze ko ububyutse buzaza. Alisema uamsho utakuja. Ngiye kubabwira ibimenyetso bike biranga ububyutse. Nataka nikuonyeshe ishara zinadhihirisha uamsho. Murebe niba rya sezerano ryacu ryarashitse. Uangalie kama agano letu imetimia. Cyangwa dukwiye gukomeza kuritegereza. Ama lazima tuendelee kungojea. Kimwe mu bintu biranga ububyutse. Moja ya dalili ya uamsho. Ububyutse abantu bihana gato na kanini. Watu wanatubu makubwa na madogo. Iyo nta mwuka wo kwihana mu rusengero. Kama kuna roho wa kutubu kanisani. Aho abantu bihana
ukabona n'umutima umenetse, mahali watu wanatubu na moyo uliovunjika. ukabona abantu babana n'ibyaha, Unaona watu wanaishi na dhambi badafite umutima ubacira urubanza, na wahukumiwe na mioyo yao, uzamenye ko nta bubyutse buhari. jua kwamba pale hakuna uamsho. Yohana integuza ya Yesu Yohana akimtayarisha yaravuze Yesu ngo mwihane ubwami bwo mu ijuru buri alisema hafi. tubuni, ufalme wa mbinguni uko Yesu karibu. atangiye umurimo, Yesu alipoanza yatangiriye kazi kuri ni mwihane. alianza kusema mtubuni. Petero umwuka wera umanutse Petro aliposhukiwa na Roho Mtakatifu yaravuze ngo mwihane. alisema mtubu. Paulo atwara ubutumwa mu Paulo banyamahanga akipeleka injili kwa watu wa yatangiriye kuri ni mataifa mwihane. alianzia kwa mtubuni. None ubu habanza visa, Sasa inaanzia visa kwanza, habanza ibiryo, chakula kwanza, habanza n'imyambaro, hata mavazi no kwanza, kugura imodoka, na kununua no gari kuzamuka mu ntera. na kuinuliwa kwa cheo. Narababwiye ngo ibyo bintu biraciriritse. Niwaambia vitu hivi ni vya kudharauliwa Ukuri kweli. ni byiza ko tubigira, Kweli ni vizuri tuwe navyo, ariko ntibyakiza amahanga, lakini haviwezi okoa nta nubwo mataifa, byakugira sekuru w'amahanga. hata hawezi kufanya baba wa mataifa. Ni byiza ko Ni ubifite, vizuri kuwa navyo, ndio bizagufasha mu buzima, itakusaidia kwa ariko maisha haya, bizarangirana nawe. lakini itaishia pale ukiisha. Mwihane, Tubuni, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. ufalme wa mbingu uko karibu. Iyo ububyutse bwaje, Uamsho unapokuja, nta muntu yabika ibyaha mu mutima. hakuna mtu anaweka dhambi moyoni. Ikimenyetso cya kabiri cy'ububyutse Dalili ya pili ya uamsho ni urukundo muri bene ni data. upendo kwa mandugu. Ubu turakundana, Je, tunapendana kwa sasa? turakundana. Je, tunapendana? Yesu ari ku musozi wa Eleyono, Yesu akiwa kwa mlima huu, bamubajije ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. walimuuliza ishara za kuonyesha kurudi kwa Yesu. Hanyuma arababwira ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Akawaambia upendo wa wengi utaisha. Paulo avuga ku buhenebere bwo mu mperuka, Paulo akisema kuhusu siku za mwisho, yaravuze ngo abantu bazaba bikunda badakunda babo. alisema watu watajipenda wasipende wenzao. Mu byahishuwe haravuga ngo wakoze ibintu byose neza ariko mfite ico nkugaya. Kwa Ufunuo unasema ulifanya vitu vingine vizuri, Nuko lakini waretse kuna urukundo kitu rwawe rwa nakugaya. mbere. Uliacha upendo wako wa kwanza. Itorero Kanisa ryibwa urukundo, wameibiwa upendo. dusigarana insengero nziza, Tumebaki na makanisa mazuri, dusigarana n'ivyuma bivuga neza, hata vyombo vinaongea vizuri vya sauti. dusigarana Tumebakia na, ariko urukundo rugenda rushira. lakini upendo unaisha. Urukundo ruri gushira. Upendo unaisha. Kubona abantu bakundana, Kuona watu wanapendana, urukundo ruri ukuri, upendo wa kweli nico kintu gihenze ku isi. ndio kitu ya dhamani sana duniani. Ikintu isi idafite Kitu dunia haina, bakwiye kuza gushaka ku itorero, wanastahili kuja kutafuta kanisani. byakagombye kuba ari urukundo, Inafaa kuwa ni upendo, ariko niba natwe tutarufite, lakini kama nasi hatuna, hanyuma sasa baadaye harakurikiraho iki? watafuata nini kanisani? Nta bubyutse, iyo nta rukundo ruhari, Kama- ububyutse ntibushoboka. Kama hakuna upendo, basi hakuna uamsho. Urukundo rurihangana, Upendo unavumilia, urukundo rugira neza, upendo unafanya mema, rutekereza ikibi ku bana. haufikiri mabaya kwa wengine. Twirirwa duciranira imanza, Mbona tunahukumia wenzetu? ni ikibazo c'urukundo Ni ruke. shida ya upendo. Umuntu kidogo. agirira intege nke muri twe, Tuna udhaifu ndani tukaba yetu. ba mbere kujya kumusebya hanze. Mtu akiwa na udhaifu tunaenda kumwaibisha kule nje. Ni ikimenyetso ko nta rukundo. Ni ishara kwamba hakuna upendo. Urukundo turacarugira. Je, bado tuna upendo? Uzi ko umuntu agwara Unajua mtu anagonjeka, akigwaza yeye mwenyewe anajilaza mwenyewe, agakira anapona, akazagaruka tugakomezanya. anarudi, alafu tunaendelea pamoja. Uzi ko umuntu abyara Najua mtu anajifungua, akihemba yeye mwenyewe akazagaruka anajitembelea, tugakomezanya. alafu anarudi, tunaendelea pamoja. Korale imwe ikomeye, Kwaya moja kubwa, ntashaka kubabwira izina, sitaki kuambia jina yake, harimo umuririmbyi w'umukene kuna mwimbaji maskini kugeza ubwo yambara kamba mbiri zidasa kubera ubukene. hadi wakati anavaa viatu havifanani juu ya umaskini. Hanyuma yatubwiye ko ari igihe yashatse gukuramo inda kubera inzara y'iminsi 4, Tuambia kuna wakati alitamani kutoa mimba kwa sababu ya njaa ya siku nta 4. n'amazi yo kunywa. Hakuwa hata na maji ya kukunywa. Hanyuma bene abantu baririmbana bari babizi ko ari umukene, Watu wanaimba pamoja, wanajua huyu mtu ni nta kintu maskini. bigeze bamumarira. Hawakumsaidia chochote. Igihe bari bagiye kugura ivyuma vya korali, Wakati walienda kununua vyombo vya kwaya, kuko abuze ubwitange, ana amekosa kujitoa, bamuhagarika muri korali, wakamsimamisha kwa kwaya. bagahita baza bakaturirimbira urukundo. Alafu wanakuja hapa wanatuimbia juu ya upendo. Mbega Jameni, jameni. singe wahera kabisa. Ibyo mudashaka ko abandi bantu babakorera ntimuzabibakorere. Yale hamtaki wengine wafanyie, msiwafanyie wengine.
kuki dukunda inyungu tudakundana? Mbona tunapenda faida bila kupendana wenyewe? Uziko abakristo bacunga. Najua Kristo anangoja. Bacunga niba umushumba yambaye ishati nshasha. Kama mchungaji amevaa shati mpya. Bagoti buriya na maturo yacu. Wanasema hii ni sadaka yetu. Nta nijana wamuhaye. Uziko abana b'abapasteri. Unajua watoto wa wachungaji. Twebwe tubirukana mu rusengero. Ni sisi tunawafukuza kanisani. Iyo yavyibushe turavuga utabyibuha sa maturo yacu. Akinono anasema sinijua anakula pesa zetu. Sadaka zetu. Iyo hatari urukundo. Kama hakuna upendo. Abantu bapfa bitari ngombwa. Watu wanakosania vitu si muhimu. Mushumba ihangane uhaguruke. Mchungaji Apostle simama tafadhali. Abantu bari hano bazi itariki umushumba yavukiyeho. Watu wako hapo wanajua tarehe mtume alizaliwa. Umunsi wa anniversaire bagira gutyo. Siku yake ya kuzaliwa wainue mikono. Abantu bazi itariki y'amavuko y'umushumba bagira gutyo. Watu wanajua tarehe ya kuzaliwa ya mtume wainue mikono. Aha. Abantu bataragira mu rugo kwa mushumba habo bagire gutyo. Watu wajafika mahali anaishi nyumbani wainue mikono. Mushumba haba mu rugo. Wale hawajui nyumbani kwa mtume wainue mikono. Sasa nacho bitwaye. Muinue mikono tu. Okay. Wale hamjui mahali mtume anaishi. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Asanteni sana, Mungu awabariki. Umushumba nuruhe rurimi rwe rw'urukundo? Mtume mnajua lugha yake ya mapenzi ni gani? Ururimi rwe rw'urukundo ni uruhe? Lugha yake ya mapenzi ni gani? Nukubwirwa amagambo meza. Je, ni kuambiwa maneno mazuri? Nukumukoraho? Ama ni kumguza? Nukumuha impano? Ama ni kumpa zawadi? Uruhe rurimi rw'urukundo? Mnajua lugha yake ni gani ya mapenzi? Iyo yarusha ruhugwa ni? Anapochoka nini umpumzisha? Icara mushumba icara. Keti mtume. Urabizi? Ubu mwumvishe ngo mushumba ararembye ntiyumva. Hivi sasa ukasikia mtume ni mgonjwa wa mahututi. Mwahita muteka isosi iri mu ifi. Mnaweza pika sosi ya samaki. Mukayishira ku bitaro atari buyige iri buryo umugwaza. Munaipeleka hospitali na hata kula yule amemlaza ndiye atakula. Mwayimuha yakiri muzima akabona kubakorera neza. Simpatie akiwa mzima awafanyie kazi vizuri. Ubu mushumba yitavye Imana. Kwa sasa mtume aage. Twese twahita dukoresha indabyo. Sisi wote tunatengeneza maua. Zo kujya gushira kwirimbi atari buvyuke ngo adushimire. Ya kuenda kuweka kwa kaburi na hata amka atusifu atushukuru. Mwazimuhaye ku itariki y'amavuko akishima akabaho neza. Simpatie siku yake ya kuzaliwa afurahie nani. Ahantu hatari urukundo nta buvyutse. Mahali hakuna upendo hakuna uamsho. Ahantu hatari urukundo nta buvyutse. Mahali hakuna upendo hakuna uamsho. Ni gute umuntu ayobora korari imyaka 2? Vipi mtu anaongoza kwaya miaka 2? Akazarinda soza manda ye batamusuye mu rugo. Alafu anamaliza kama wajamtembelea nyumbani. Batubwiye ko presidente ayoboye abamama ku vitoro ryatangira. Ametuambia kiongozi wa mama ameongoza tangu kanisa ilipo. Mushumba yampaye nuko itoro imaze imyaka 6. Na kanisa ina miaka 6. Ni bande bantu bazi itariki y'amavuko ya mama president? Nani wanajua tarehe ya kuzaliwa ya kiongozi wa wamama? Hayo muzi? Hamjui. Ikimenyetso cha gatatu c'ubuvyutse. Ishara ya 3 ya uamsho. Nubumwe muri bene data. Ni umoja kati ya mandugu. Nubumwe muri bene data. Umoja kati ya mandugu. Igihe cyose tudashobora kuba umwe. Kila wakati hatuwezi kuwa na umoja. Nimutegereze ubuvyutse. Msingoje uamsho. Rya sezerano rikuru. Ile agano kuu. Ntabwo rishoboka. Haiwezekani. Nta bumwe buhari. Kama hakuna umoja. Yesu asengera abigishwa. Yesu akiombea wanafunzi. Ngo bahe kuba umwe nkuko turi umwe na data. Wawezeshe kuwa moja kama vile mimi nawe tu mmoja. Hanyuma amatorero ahoracika ibice gute? Alafu makanisa yanagawanyika mara 2. Kuba ku bwami bwacu, kujenga ufalme wetu. Ubwa Yesu ntitubwitayeho. Yesu atujali ufalme wake. Ubwa Yesu nukuba umwe, kuwa moja. Ubwacu no gutandukana. Ya Yesu ni kuwa moja, yetu ni kutengana. Iri narisenge Imana izabarinde ntimucike. Hii nimeomba Mungu wasaidie msiwahi gawanyika. Abakongomani bari Nairobi. Wakongomani walio Nairobi bahurije umutima ku kintu. Wakileta moyo pamoja kwa kitu kimoja. Nta kintu kimwe batashobora. Hakuna kitu hawezi kufanya. Inkuru idashimishije. Habari ambayo si nzuri. Bashobora kuzapfa batawuhuje. Wanaweza kufa kama hawajakuwa mmoja. Na umoja.
abantu bize ubuganga bo muri twe watu ambao wamesoma kidaktari miongoni bashoboye mwetu, kwishira hamwe gusa wakijileta tu pamoja bakubaka ibitaro bya mbere muri Nairobi. wanaweza jenga hospitali kuu Nairobi. Abantu bize journalism bo muri twe Watu walisoma kuwa wanahabari miongoni mwetu, bishize hamwe wakijileta tu pamoja bakora igitangazamakuru nk'Aljazeera. wanaweza fanya kitu muhimu sana katika habari. Abantu abacuruzi bakomeye bo muri twe Wafanya biashara miongoni mwetu bishize hamwe wakijiunga tu pamoja bashobora gukora ibitangaza muri Nairobi. wanaweza fanya miujiza Nairobi. Hanyuma igitangaje, Alafu cha kushangaza, Isiri Abasomali barabishoboye, Wasomali wameweza, twe tuzarinda dupfa tutabishoboye. sisi tutakufa kama hatujaweza None bado. biturimwe bitumariye. Sasa ile tunayo imetufaidi Niba nini? bitashobora gutuma tubumwe, Kama hizi saidia tuwe mmoja, bitumariye. inatusaidia nini? Halo. Ntabwo umurimo w'Imana uba hano kuri aka kantu aka. Kazi ya Mungu sio hapa tu kwa madhabahu. Imana ikeneye abantu baba basirikare. Mungu anataka watu wawe majeshi, Bakazaba abagenerale bavuga mu ndimi. wawe magenerals lakini wakiongea kwa ndimi. Imana ikeneye abamilioneri. Mungu anataka mamilioneri, wafanya biashara, uyu mwuka w'Imana. wamejaa roho wa Mungu. Imana ikeneye abaganga. Mungu anahitaji madaktari bafite ubushobozi bwo kumenya umuntu ufite abadayimoni, wana uwezo wa kujua mtu aliye na mapepo na yule ako na stress na yule anagonjwa kawaida, bashobora kuvugana n'umwuka w'Imana, waweze kuongea na roho wa Mungu. kuki twubaka ubwami bwacu? Mbona tunajenga ufalme zetu? Yesu tuzabwubaka ryari? Ya Yesu tutajenga lini? Niba nta bumwe buhari, kama hakuna umoja, nta bubyutse buhari, hakuna uamsho. Basi niki tubuza kubumwe? nini natukosesha kuwa na umoja? Ni ikintu kimwe gusa, no guhindura imyumvire. Ni kitu kimoja tu, kubadilisha fikra zetu. Mbaye umwe nawe byantwari. Nikiwa moja nawe kuna shida gani? Uko umubiri ubatse, vile mwili umejengeka, uko ingingo z'umubiri zimeze, vile viungo vya mwili vilivyo, niko umubiri wa Kristo umeze. Ni hivyo pia mwili wa Kristo ulivyo. Abantu bose baba maso, watu wote hawezi kuwa macho, abantu bose baba matwi, na wote hawezi kuwa masikio, abantu bose baba maboko, wote hawezi kuwa mikono, kandi ingingo z'umubiri zo zirakunda, na viungo vya mwili vinapendana. Ijisho ryagwaye, jicho kiwa gonjwa, amaguru ajya kwa muganga, miguu inaenda hospitali, ikibuno kikicara, alafu unaketi, umunwa ukavuga uko byatangiye, unasema vile ulikuwa, kinywa inasema. Nta rugingo rugwanya urundi, hakuna kiungo kinapigana na kingine, ariko ingingo za Kristo ntizumvikana, lakini viungo vya Kristo havisikizani. Ntabwo twagera kure, hatuwezi fika mbali tudahinduye imyumvire, kabla tubadilishe mafikra zetu. Uramutse utanze service nziza aho wiriko, ukitoa huduma nzuri mahali umeshinda, ntabwo wabukoreye Imana, hivyo umetumikia Mungu pia. Ntabwo umurimo w'Imana uba hano. Kazi ya Mungu si hapa kwa madhabahu tu. Abantu bari gukurikira online hano, watu wanaofuata mtandaoni bashobora kuba ari benshi kuruta bicaye mu rusengero, wanaweza kuwa ni wengi kuliko wale wameketi chini. Uyu muntu kuko atari pastor hano, sasa mtu huyu maana si mchungaji hapa, ntabwo gukorera Imana, hivyo hatumiki Mungu kweli, ari gukoresha impano ye, anatumia karama yake, hanyuma isigakurikira ubutumwa bwiza, alafu dunia inafuata habari njema. Besareli yuzura umwuka wera, alipojaa Roho Mtakatifu, ntabwo yavuze mu ndimi, hakunena kwa ndimi, yaconze amabuye, alichukua mawe, yari afite ubushobozi, alikuwa na uwezo wo gukora igishushanyo nk'uko Imana yaceretse Mose, wa kufanya kitu kama vile Mungu ameonyesha Musa. Mugambi Imana dukeneye na Besareli. Kwa ufalme wa Mungu tunahitaji watu kama hao. Umwuka wera kuvuga mu ndimi gusa, Roho wa Mungu si kunena kwa ndimi tu. Bene data ni ikintu cy'ingenzi. Umoja wa mandugu ni kitu muhimu sana. Icyakane, cha nne, kugira ngo ububyutse buze, ili uamsho uje, dukeneye abantu basenga. Tunahitaji watu wanaomba, badasengera ibiryo, awaombei chakula, badasengera ibibareba, awaombei mambo yao, basaba Imana ububyutse, wanaomba Mungu uamsho, basaba Imana isezerano rikuru, wanaomba Mungu agano kuu ryo guhindura amahanga, ya kubadilisha mataifa. Mu bantu bazanye ububyutse, kwa watu walileta uamsho, harimo ba John Wesley. Kuna kina John Wesley, yajyaga apfukama akabwira Imana ngo urampa Ubusuwisi cyangwa uranyica mpfe. Alikuwa anapiga magoti anambia Mungu utanipa Switzerland amu ni wewe. Umwamikazi w'Ubwongereza yaravuze ngo ntatinye ingabo zikomeye z'Abafaransa, Malkia wa Uingereza amasengesho ya John Wesley. Malkia wa Uingereza akasema haogopi jeshi, anaogopa John Wesley. Yarasenze kugeza ubwo aho yapfukama hasigaye imyobo. Aliomba hadi mahali alikuwa anapiga magoti kukakuwa na mashimo. Hanyuma Ubusuwisi nico gihugu ku isi kitaguyemwo bombe mu ntambara kabiri y'isi. Alafu Switzerland ndio taifa alikupata bombs katika vita ya pili ya dunia. Abariho hari banki mondiale, amafaranga y'isi yose ni habitse. Pesa yote ya dunia imewekwa pale. Ntanubwo bakeneye abasirikare, hata wahitaji jeshi. Ni igihugu c'amahoro, maana kuna amani kule. Nikomotse ku muntu yasenze, ni kutoka kwa mtu aliyeomba. Ni gute dusenga akarere k'ibiyaga bigari kakaba karimwo ibibazo nk'ibihari? Ni vipi tunaomba na mitaa yetu inaendelea kuwa na matatizo? Dukeneye abantu basenga, tunahitaji watu watakaoomba akabiminduka, walete mabadiliko.
ikindi kimenyetso kigaragaza ububyutse, Ingine ishara ya uamsho. mu bubyutse hazaba ibitangaza by'ukuri. Kwa uamsho kutakuwa na miujiza ya kweli. Ibitangaza bimwe ibihari ubu barabihimba, Miujiza ingine wanajitengenezea wenyewe. Barabicora barabirema, Wanayabuni wenyewe. kandi Abanyakenya Na tena wa Kenya bashobora kuba ari abahanga mu guhimba ibyo bintu. wanaweza kuwa wataalamu kwa kubuni vitu. Umuntu agapanga n'abari buze gutanga ubuhamya, Mtu anapanga na wale watakuja kutoa ibintu bitigeze bibaho, ya vitu ambavyo havikufanyika. bamwe mu bantu babesha, Watu wa kwanza wanaodanganya. mpagazi barahabeshera Hata hapa nimesimama huwa wanadanganyia hapa, kugira ngo bemeze abantu. ili watu tu wakubali. Inkuru nziza mbafitiye, Habari njema ninayo kwenu. azongera kubaho ibitangaza by'ukuri. Kutakuwa tena na miujiza ya kweli. Hakugiriye iwacu, Kule kwetu, ndabizi ko mubizi ko byabaye. mnajua mambo haya yamefanyika. Nonse niba Mariyamu yaramaze imyaka 26 atajya atanywa, Kama Mariamu amekaa miaka hii yote bila kula na kunywa, ubwo se hari igitangaza kirutisho? sasa kuna muujiza zaidi ya huyu. Iriya ko tuza abantu bagurutse bagaca hejuru ku misozi, Tunajua watu wamepaa juu ntabwo milimani. byari bitangaza by'ukuri. Hiyo haikuwa miujiza ya kweli. Niba umuntu yarakama inka akuzura umuka wera akayiterura, Kama mtu alikuwa anakamua Akavuga ng'ombe mu ndimi anajaa roho ateruye inka. anamuinua, ibyo bitangaza ntibyari by'ukuri. hiyo miujiza haikuwa ya kweli. None ubu barabihimba, Sasa saa hii wanabuni tu, barabihimba, wanabuni yao bakoze wenyewe. ibijya nko gusa. Wame... mu bubyutse hazongera kuba ibitangaza by'ukuri. Kwa uamsho tutapata tena miujiza ya Ikindi, kweli. mu gihe cy'ububyutse abantu bajyana ubutumwa bwiza. Kingine, kwa wakati wa uamsho watu wanapeleka injili njema. Abantu bagira inyota ko abandi bantu bakizwa, Watu wana kiu ya watu wengine kuokoka. bakajyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Wanapeleka injili njema hadi mwisho wa dunia. Ikindi nababwira, mu bubyutse abantu bamenya abo bari bo. Kingine, katika uamsho watu wanajijua Bamenya wenyewe. impano zabo n'imihamagaro yabo. Wanajua karama zao na wito wao. Ikindi, mu bubyutse abantu bakorera Imana. Kingine, kwa uamsho watu wanatumikia Mungu. Umuntu akorera Imana umurimo uzamuherekeza. Mtu anatumikia Mungu kazi itakayomfuata. Mu bubyutse abantu bakorera Imana. Kwa uamsho watu wanatumikia Hari ibihe Mungu. byabayeho by'ububyutse. Kuna nyakati zilikuwepo za uamsho. Nowa, mu gihe cya Nowa arokotse bacita igihe cy'ububyutse. Wakati wa Noa inaitwa wakati wa uamsho. Abisirayeli bava muri Egiputa naco cyari igihe cy'ububyutse. Wakitoka Misri pia ilikuwa wakati wa Eliya ku uamsho. musozi wa Karumeli Eliya kwa mlima Karmeli nawe yazanye ububyutse. pia alileta uamsho. Abisirayeli bava i Babuloni Waisraeli wakitoka Babeli bacita igihe cy'ububyutse. inaitwa pia wakati wa Igihe uamsho. Yesu yavuka Wakati Yesu naco alizaliwa bacita igihe pia cy'ububyutse. unaitwa wakati wa uamsho. Isi yari itegereje agakiza, Dunia ilikuwa inatarajia hari wokovu. hashize imyaka 400. Ilikuwa baada ya miaka Muri 400. Isirayeli nta jwi ry'Imana, Israeli hakukuwa sauti ya nta Mungu. buhanuzi, Hakukuwa nabii. nta niyerekwa. Hakukuwa hata na ufunuo. Hanyuma umunsi umwe Kristo aravuka. Alafu siku moja Kristo Isi yakira akazaliwa. inkuru nziza. Dunia ikapokea habari Mu njema. myaka mike ishize, Miaka iliyopita California muri Amerika, California, Marekani, umuhanda witwa Azusa, barabara inaitwa Azusa. umwuka wera yamanutse bimeze neza nk'uko byagenze mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa. Roho Mtakatifu alishuka sawa sawa na zile nyakati za mitume, matendo ya mitume. Hanyuma ubutumwa bwiza bugera inaha. Alafu injili ikafika huku. Hari ibindi bito bito byagiye bibaho. Kuna vingine vidogo vidogo vimefanyika. Ikabera turabizi ko habaye ububyutse. Kabera tunajua kulikuwa na uamsho. Mu Bwongereza habaye ububyutse. Uingereza pia kulikuwa uamsho. Mwari muzi ko Abongereza ari koloni? Mlikuwa mnajua kwamba watu wa Uingereza ni koloni? Niki gihugu turimo cyakoronijwe n'Abongereza. Hata nchi ya Kenya ni hao waliwa. Ntabwo nibutse kureba Colonize. imibare y'ibihugu bivuga Icongereza ku isi. Sijaangalia yale mataifa yanaongea Kiingereza duniani. Ariko ibihugu nzi bitagira aba president bagira aba premier ministre birenze 11. Lakini wale ambao wana prime minister ni zaidi ya 10. Birimo Canada, birimo Australia. Canada, Australia. Ni ibihugu by'Abongereza. Hizi ni mataifa za Waingereza. Hanyuma ibihugu bivuga Icongereza birenze 57 niko nibaza. Na zile zinaongeza Kiingereza ni zaidi ya 57. Abo bantu bagendera mu mitekerereze y'Abongereza. Hao watu wanatembea katika mienendo ya Waingereza. Imodoka bagendera ibumoso. Hata wakipeleka gari wanaenda left. Ibintu byose ni nkuko bikorwa mu Bwongereza. Vitu vyote wanafanya kama ilivyo kule. Bakoronijwe n'Abongereza. Maana hawa ndio colonizers wao. Abamuzi bangajya ahantu byavuye. Tujue walitoka wapi? Mu Bwongereza habaga akazu. Uingereza kulikuwa na kanyumba. Gafite ibyumba bibiri. Kana vyumba viwili.
icumba kijyamwo umugabo, chumba cha kuingia mwanaume, ikindi chumba kikajyamwo umugore. kingine kinaingia mwanamke. Basenze imyaka 150 badahagaritse n'umunsi umwe. Waliomba siku 150 bila kuacha siku hata Bakora moja. igicaniro c'amasaha 28. Walikuwa na madhabahu ya masaa Ayo 24. masengesho atuma ico gihugu kigaba amashami kw'isi hose. Maombi kasababisha nchi hii iweze kuwa na matawi dunia mzima. Kurikije aho dusenga mubona tuzagera he? Kulingana na maombi yetu mnaona tutafika wapi? Luteri yazanye ubwo ubuvyutse. Luteri alileta uamsho. Igahini mu Rwanda habaye ubuvyutse muri 35. Rwanda pia kumekuwa na uamsho. Hanyuma hitwa mu Bigutu Icangugu naho hatangiriye ubuvyutse. Panapoitwa Cyangugu pia kulikuwa na uamsho. Yavuze mu ndimi bwa mbere mu Bigutu, yahanuye mu Giswedwa kandi ari mu Bigutu mu Rwanda. Mtu aliongea kwa ndimi wa kwanza aliongea na Kiswede na alikuwa Rwanda. Hanyuma rero amakuru yizewe. Alafu habari za kuaminiwa Nuko ubuvyutse buzagaruka. ni kwamba uamsho utarudi tena. Imana izabimpe kubibona mbere yuko mpfa. Mungu aniwezeshe kuyaona kabla ya nikufe. Iyo ubuvyutse bushize bigenda bite? Uamsho ukiisha kunaendaje? Muri Edeni ubuvyutse bwarashize. Edeni uamsho ulikwisha. Abantu bahita barema ibisa n'imyambaro, Watu ibishocero. wakatengeneza vitu vinafanana na mavazi. Hanyuma Baadaye nyuma ya Yesu, baada ya Yesu, hashize igihe gitavuye mu isi, wakati mfupi baada ya kutoka muri duniani, 300 kwa miaka 300 ubuvyutse bwararangiye. uamsho uliisha. Igihe Konstantino yaje kubatizwa umwami, Wakati walikuja kubatiza mfalme, hasigara ibintu bijya gusa n'iyobokamana. ikabaki vitu tu vinafanana na hivyo. N'itorero dufite ubu, Hata kanisa tunalo sasa, dufite ibintu bijya gusa, tuna vitu vinafanana ntabwo tu, ari ubuvyutse. lakini si uamsho. Ubuvyutse butagiramwo urukundo, Uamsho usio na upendo, ubuvyutse butagiramwo ubumwe, uamsho usio na umoja, ubuvyutse butarimo gukorera Imana, uamsho usio na huduma kwa ubuvyutse Mungu, burimo kwikunda, uamsho wa ibyo kujipenda, ntabwo ari ubuvyutse. hiyo si uamsho. Nibijya nko gusa. Ni vitu vinafanana na uamsho. Isezerano, Agano, isezerano rikuru agano kuu ntabwo ari Isaka, sio Isaki, ni amahanga. ni mataifa. Mu kinyejana ca 20 Katika 20th hari century umusaza yahanuye, kuna mzee alitabiri, yaravuze ngo mu kinyejana ca 20 alisema katika century itorero ya rizaba riyobogwa nko mu buryo bwa politiki. kanisa litaongozwa kama kisiasa. Hari abashumba Kuna wachungaji bize customer care, wamesoma customer care, bazi kwakira abantu. wanajua kupokea watu. Hari abashumba Kuna wachungaji bazi fundraising ku kigero kiri hejuru. wanajua fundraising sana. Hari abashumba Kuna wachungaji bize leadership. wamejifunza uongozi. Hari abashumba Kuna wachungaji bazi communication na ICT. wanajua communication Hari vizuri. abashumba Kuna wachungaji bazi kumanaginga abantu. wanajua kupanga watu Ibyo bintu vizuri. byose mvuze ni byiza, Hivyo vitu vyote ni vizuri, ariko dukeneye Mwuka Wera. lakini tunahitaji Roho Mtakatifu. Kugira ibyo bintu ni byiza, Vitu ni vizuri, dukeneye Mwuka Wera. lakini tunahitaji Roho Mtakatifu. Kugira ibyo mvuze Huwa na hivi nimesema, bitarimo ubuvyutse, bila uamsho, bitarimo Umwuka Wera, bila Roho Mtakatifu, itorero riba riyobowe nk'uko politiki imeze. kanisa inaongozwa tu kama kisiasa. Uwo musaza yaravuze ngo Huyu mzee alisema mu kinyejana ca 20 katika 20th abantu century bazaba bavuga imigisha ariko nta kwihana kurimo. watu watakuwa wanazungumzia baraka lakini bila kutubu. Kwihana bizaba ari ijambo kuri bo ritabashishikaje. Kutubu itakuwa ni neno si nzuri kwao. Ngo bazaba bavuga amahoro, Watakuwa wanazungumzia amani barirukanye umwami utanga amahoro. na wamefukuza mfalme wa amani. Bazaba bavuga agakiza Watakuwa wanazungumzia wokovu kadahindura abantu ku ngeso. ambaye ibadilishe tabia za watu. Bazaba bavuga Umwuka Wera, Watakuwa wanazungumzia Roho Mtakatifu. utabashakiraho imbuto z'umwuka. Hauwezi ona matunda ya Roho kwao. Mwamenya byarasohoye cyangwa tubitegereze? Je, ametimia ama tuendelee kungoja? Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Kuki dukeneye ububyutse? Kwa nini tunahitaji uamsho? Isi tuwe na miliyari 8. Dunia ina watu bilioni 8. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu mu matwi yabo Watu ambao wamesikia jina la Yesu kwa ni masikio miliyari 2 gusa. ni milioni 2 tu, Hanyuma muri bilioni. izo miliyari 2 Na kwa hizi bilioni 2, abitwa bavutse ubwa kabiri wale ambao wamezaliwa mara ya ni pili, miliyoni 500 gusa. milioni 500. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Abantu benshi bafite ico bazi ku izina rya Yesu. Watu wengi wanajua jina la Yesu. Muri Afrika honyene Afrika peke yake dufite amoko 1600 tuna kabila bagitamba ibitambo by'abantu, ambao bado wanatoa bagisenga dhabihu za imana watu. za gakondo, Wanaomba sanamu, batarumva Yesu habe n'umunsi umwe. hawajasikia jina Yesu hata siku moja. Ikindi gituma dukeneye ububyutse, Kingine kinasababisha tuhitaji uamsho. harimo kuba indwara zidakira. Kuna magonjwa ambayo hayaponi.
Ushize corona ntiyatugumije mu nzu, Juzi corona imetufanya tuishi kwa manyumba. n'ibindi biriho biraza byinshi. Na mengine yanakuja mengi. Toya kanseri ubu ni nyinshi kuruta abagwayi ba sida. Kwa sasa watu wa kanza ni wengi sana. Stroke yatumazeho abantu. Stroke imemaliza watu. Dukeneye ibiganza bikiza. Tunahitaji mikono inayoponya. Bazarambika ibiganza ku bagwayi bakiri. Watawekelea wagonjwa mikono wapone. Dukeneye imbaraga z'ubumana zirukana kanseri. Tunahitaji nguvu za uungu za kufukuza saratani. Ikindi gituma dukeneye ububyutse, Ingine kisababisha tuhitaji uamsho, ni ugusenyuka kw'ivy'Imana yavuze mu itangira igice ca mbere n'ica kabiri. ni kubomoka kwa yale Mungu alisema katika Mwanzo 1 na 2. Niba Imana yaravuze ko umugabo abana n'umugore, Kama Mungu alisema mwanamke aishi na isi mwanaume, irimwo kuzamura ubutinganyi. kwa sasa dunia inapandisha ushoga. Niba Imana yaravuze fellowship y'abantu b'Imana, Kama Mungu alisema ushirika wa watu wa abantu Mungu, baravuga ngo kubana n'imbwa n'ipusi nibyo byiza, nta wakwiteza umuntu. sasa watu wanasema kuishi na paka na mbwa ndio mzuri badala ya watu. Imana ibyo yavuze byose isi irimwo gukora ku buryo ibirimburana n'imizi. Yale yote Mungu alisema, kwa sasa dunia inafanya kile iwezavyo kubomoa hata mizizi yake. Niba tutabonye ububyutse, Kama hatupati uamsho, tuzayoboka ibintu bibi. tutafuata vitu vibaya. Ndabizi ko mutabyumva, Najua ni ngumu kuelewa, ntabwo mwabyumva. hamwezi yaelewa. Niba Imana yaravuze ngo mubyare mwororoke, Kama Mungu alisema zaeni isi muongezeke, irimo kuvuga ngo kubyara umwe nibyo byiza, dunia inasema kuzaa moja ndio vizuri, kandi abakora ibyo na wale wanafanya hii bahita baca ku ruhande, wanapita kando. ikiguzi c'ubuzima bakagikanira, Fidia au maisha wanaifanya uburyo ngumu kubona zaidi, ifunguro ry'umunsi umwe ko kubona ko bikomeye. ili hata kuona chakula siku moja unaona ni ngumu sana. Njye nabyaye abana babiri Mimi nilizaa watoto wawili mu bukene bwinshi, kwa umaskini mwingi, hanyuma birifunga, alafu ikajifunga twagira yenye. umugisha wo kubona undi mwana. Tafuta baraka kuwa na mtoto None mwingine. ibintu byaje ntafite abo mbigaburira. Sasa nina vitu lakini sina wa kuwapatia. Ubushinwa China iyo nyigisho yo kubyara umwe yarabafashe, hii kusema mzee mtoto mmoja ariko imewafikia, Ubushinwa bafite societe ishaje, lakini kwa sasa watu wengi ni wazee China, kandi ishaje ubu ari hari abakire. na imezaa kukiwa na matajiri wengi, imezeeka kukiwa na matajiri wengi. Abayapani kuri ubu bafite societe ishaje. Japan kwa sasa watu wengi sana wamezeeka. Ibihugu byo mu Burayi bw'amajyaruguru Mataifa ya Ulaya Kusini muri 2050 25 nta rubyiruko bazaba bagifite. hawatakuwa na wanarika tena. Dukeneye ububyutse, Tunahitaji uamsho, niturebe ku by'isi ivuga, tusiangalie ile dunia ahubwo inasema, ukareba icyo Imana ishaka ku buzima. angalia kile Mungu anataka kwa maisha yako. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Ikindi gituma dukeneye ububyutse n'izi ntambara zihari. Kingine sababisha tuhitaji uamsho ni hizi vita vilivyo. Iyo urebye ibihugu bifite intambara uko bingana, Ukiangalia taifa ambazo zina vita, Kongo hari intambara, Kongo kuna vita, Uburusiya na Ukraine biri mu Russia na ntambara, Ukraine wanapigana, Israel na Palestina bari mu Israel ntambara, na Palestine ibihugu wanapigana, nka 20 biri mu ntambara. nchi mingi zinapigana. Abantu bose bari kuziriki. Watu wengi ni kwa nini? Dukeneye umwami w'amahoro. Tunahitaji mfalme wa amani. Ikindi gituma dukeneye ububyutse n'inzara iri ku isi. Kingine kinasababisha tuhitaji uamsho ni njaa iliyo duniani. Ntabwo niriwe mbabwira imibare. Nitawaambia mahesabu. Imibare y'abantu bicwa n'inyota ku isi iteye ubwoba. Watu wanauliwa na kiu duniani, Badashobora kubona inaofisha. amazi meza. Hawezi pata maji mazuri ya Muzi kunywa. ikintu gitangaje, Unajua maajabu? 2/3 by'isi bigizwe n'amazi. 2/3 ya dunia ni maji. Abantu banywa amazi meza ku isi Watu wanakunywa maji mazuri duniani, ntibageze kuri 1/4 c'abatuye isi. hawafiki kote wanaoishi duniani. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nari mfite inyota mu amazi yo Ndio kunywa. maana Yesu alisema nao na kiu, mimi ni maji ya uzima. Urebye imibare y'impunzi ku isi uko ingana, Ukiangalia hesabu ya wakimbizi ukareba duniani, abantu bari kwicwa n'inzara, naangalia watu wanauliwa na njaa. dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Ubutunzi bw'isi bwose bufitwe n'abantu 56 mu maboko. Mali ya dunia ina watu 56 Muri kwa mikono yao. 2050 25 bazaba bari munsi y'10. watakuwa chini ya watu 10. Imana yatanze ibihagije, Mungu alitoa ya kutosha, gusaranganya byaratunaniye. lakini imetushinda Abantu kuyashikia. bakonsoma n'ibyo badakeneye. Watu wanakula hata yale wahitaji. Abanyetorero Wenye kanisa bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. wakijua kwamba kutoa ni baraka kuliko Imfubyi zose kupokea. za kwiga, Mayatima wote wanaweza enda shuleni, abapfakazi bose babonaho kuba, wajane wote wanapata mahali ariko pa tugira kuishi, ibyacu tukajya n'iby'abapfakazi. lakini tunakula yetu na wajane pia. Dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Mureke gusengera ibiciriritse. Mwache kuombea vitu vidogo Musabe vidogo, Imana ububyutse. muombe Mungu uamsho, Musabe isezerano rikuru. muombe agano kuu.
hanyuma Imana izatugabiza amahanga. alafu itatupatia mataifa. Twunamishe amaso dusenge. Tuombe. Mana ya Aburahamu, Mungu wa Abrahamu, Mana ya Isaka, Mungu wa Isaki, Mana ya Isirayeli, Mungu wa Israeli, dukeneye ububyutse, tunahitaji uamsho. dukeneye ububyutse. Tunahitaji uamsho. Birashoboka ko hari ibintu biri mu buzima bwacu Inawezekana kuna mambo katika maisha yetu bitatuma ububyutse buza. inasababisha uamsho isije kwetu. Birashoboka ko dufite intege nke nk'iza Aburahamu Inawezekana tuna udhaifu kama Abrahamu. mbere yuko umuhindura. Kabla ya kubadilishwa nawe, Ubitubabarire Mwami, tusamee Bwana. turambiwe kubaho ubu buzima, Tumechoka kuishi kwa maisha haya, ubuzima butarimo urukundo, maisha yasiyo na upendo, ubuzima butarimo ubumwe, maisha yasiyo na umoja, ubuzima butarimo guca bugufi, maisha yasiyo na unyenyekevu, ubuzima butarimo gutekereza ku bandi. maisha yasiyo na kuwafikiria wengine. Utubabarire Mwami, Tusamee Bwana, utubabarire. tusamehe. Ntitwasobanukiwe Hatukufahamu umurimo wawe, kazi yako, ntitwasobanukiwe hatukuelewa icyo ushaka ko dukora, kile unataka tufanye. twabyumvishe nabi, Tuliyasikia visivyo, turi mu byawe tuko kwa yako, tudafite amatwi yumva. lakini hatuna masikio ya kukusikia. Iyo Aburahamu atamenya aho wamubwiye gutangira Isaka, Kama Abraham angejua mahali mwambie aende yari kumtolea guhinira Isaka, bugufi akamutangira ku musozi wa bugufi. angeenda kwa mlima ulio karibu Ubu naye. ntabwo twari kuba tumwibuka. Hatungekuwa Iyo tunamkumbuka, atakwizera hangekuamini, ntabwo yari kuba sekuru w'amahanga. hangekuwa babu wa mataifa. Tubabarire ko twagize amatwi yumva nabi, Tusamee masikio yetu yamesikia ntabwo vibaya. twabaye intama, Hatukuwa kondoo, ntabwo twumvishe ijwi ryawe. hatukusikia sauti yako. Tubayeho ubuzima bwo kwiyobora, Tunaishi kwa maisha ya kujiongoza. rimwe na rimwe twiyitirira ibyo wakoze, Mara nyingine tunasema yale umefanya ni yetu, bikadutera ubwibone, inatufanya kuwa na kiburi bikuguha icubahiro. na kupa heshima. Tubabarire Mwami, Tusamee Bwana, dushoboze, tuwezeshe. ububyutse buze, Uamsho uje, ububyutse buze, uamsho uje, dushoboze gukundana. tuwezeshe kupendana. Ububyutse buze, Uamsho uje, uduhe kuba umwe. tuwezeshe kuwa na umoja. Ububyutse buze, Uamsho uje, duhagarike kubaka amazina yacu, tuache kujenga majina yetu, twamamaze ubwami bwawe, tutangaze ufalme wako, twubake ubwami bwawe, tujenge ufalme wako, twubake ubwami bwawe, tujenge ufalme wako. duhe ubushobozi Tupe bwo uwezo kuzatanga umurage. wa kutoa urithi. Ineza yawe nibane natwe, Fadhili zako ziwe nasi. turambiwe kuba abanyamubiri. Tumechoka kuwa watu wa Duhe kimwili. umwuka wera, Tupe Roho duhe Mtakatifu, umwuka wera. tupe Roho Mtakatifu. Isezerano ryacu Agano letu n'abana bacu, na watoto wetu, twifuza abasore tunatamani vijana, n'abakobwa wasichana na buzuye wavulana umwuka w'Imana. wamejaa Roho Mtakatifu. Twifuza abasaza berekwa, Tunatamani wazee wanafunuliwa, batubwira ibizaba mu myaka 100 iri imbere. watuambie atakuwa miaka 100 Twifuza ijayo. abasaza bafite iyerekwa, Tunatamani wazee wenye batirirwa ufunuo, bavuga ibyadutse, wasiseme yale ya batirirwa Mungu, bavuga ibitagenda, wasiseme yale si ahubwo sawa, bareba kure, watazame mbali, bafite umwuka w'Imana, wakiwa wamejaa Roho wa Tuhe Mungu. ubushobozi bw'ubumana. Tupe uwezo wa kiungu, Twubake Mwami, tujenge Bwana, twubakire itorero, tujenge kanisa, turindishe imbaraga zawe, tulinde kwa nguvu zako, ukize indwara ziri muri bene data, ponya magonjwa kwa mandugu, ibimenyetso n'ibitangaza byongere bigaragare. ishara na miujiza zidhirike tena. Na n'ubu byashoboka, Na sasa inawezekana pia, n'ubu birashoboka. hata kwa sasa yawezekana. Ntabwo ukoresha umuntu ushoboye, Hautumii mtu anayeweza, ukoresha umuntu uhari. unatumia aliyepo. Turahari muri iki giterane, Tupo kwa mkutano huu, fungura amatwi yacu, fungua masikio yetu, kora ku bwenge bwacu, kuza akili zetu, dushoboze kumenya ubushake bwawe, tuwezeshe kujua mapenzi yako guhagarara hakwiriye, na kusimama panapostahili. ukize ubwoba, Tuokoe kwa ubwoba woga, bw'abarozi, woga wa wachawi, ubwoba bw'abatuvuga nabi, woga ubwoba wanaotusengenya, bw'ibitagenda. woga wa mambo yasiyo Tuhe kubaho sawa. ubuzima bwo kwizera, Tuwe kwa tuhe imani, kubaho ubuzima bukiranutse, tuwezeshe kuwa wenye tuhe haki, kubaho ubuzima wishimira, tuwezeshe kuishi kwa maisha tukure mu unafurahia, maganya y'isi. tutoe kwa malalamiko ya Ntabwo dunia. imigisha iri kure yacu, Baraka ziko mbali intama yo nasi, gucungura Isaka irahari, mwanakondoo intama yo yupo, gucungura Isaka irahari. mwanakondoo yupo. Dukure mu bwoba, Tutoe kwa dukure mu woga, kwiganyira. tukomboe kwa malalamiko. Imigambi yawe ni myiza kuri twe, Mipango yako kwetu aho ni mema. twerekeza ni heza. Tuonyeshe mazuri Dushoboze yetu. kubaho uburyo wishimira, Tuwezeshe kuwa vile neza unavyopenda. wibane natwe, Wema wako uwe mu nasi, izina rya Yesu, katika jina la Yesu. amen. Amen. Iracitse. Amashyi menshi ku Mana, menshi Makofi mazuri kwa Mungu. menshi cyane, Makofi mazuri kwake Mungu. menshi cyane. Makofi mazuri. Mengi sana. Makofi mazuri.
Imana ishimwe kandi himba. Tunamtukuza Mungu. Twongere tumurambure ikiganza. Tunyoshe mikono yetu. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe mpaka ushangae. Amen. Sema amen. Amen. Abantu bakunda ijambo ry'Imana ni bangahe? Watu wanaopenda neno la Mungu ni wangapi humo? Ni bangahe? Humo ndani ni wangapi? Ni bangahe bategera ijambo ry'Imana? Ni wanani wao wanasikiza kwa makini neno la Mungu? John nari Bugande. Juzi hapa nilikuwa Uganda. Tashe. Niliporudi Kwa tuve mu giterane. Nilikuwa na mkutano. Ngomare umutima uramwe. Moyo ukaniambia. Uramwira ngo sengera abantu basobe bagire umutima wo gushaka ijambo ry'Imana. Yaani moyo ukaniambia kwamba ombea watu wakuwe na kiu cha kumtafuta Mungu. Ngo igituma abantu batakicumva ijambo ry'Imana. Kwa nini watu hawasikizi neno la Mungu? Satani yabanigiye mu stress mu bibazo. Shetani aliwaonyesha shida. Oya yabanigiye yabahambiriye mu bibazo. Aliwafunga kwa shida. Warangize abasigira ibintu bibiri bikomeye. Alafu akawaachia mambo mawili makuu bitari byo kubakiza ambayo sio ya kuwaponya, ngo byo kuboroherereza, ya kuwasaidia, amakarma. Yani ni painkiller. Painkiller, yes. Iravuga ngo abantu bategera indirimbo cyane. Inamaanisha watu wanayosikiza nyimbo sana. Bumve. Watu wasikize nyimbo sana. Bibaryohera amatwi abona uburyo uyorohego. Watu wasikize nyimbo sana ili masikio iwaambie kwamba wako sawa. Borohego. Wajihisi wako sawa. Basinzire. Ili wakaweze kulala. Imana ihagurutsa abantu baririmba bataririmbishijwe n'Umwuka Wera. Mungu akasimamisha. Shetani ahagurutsa abantu baririmba bataririmbishijwe n'Umwuka Wera. Shetani akasimamisha watu ambao wanajua kuimba bali sio Roho Mtakatifu inawatumia. Mwibuke ko yarazi kuririmba cyane ngo yari umuhanga. Mjue yeye alikuwa mtaalamu kwa widhara wa uimbaji. Ariko ngo abantu ntibabizi. Lakini watu hawajui. Ihagurutsa abantu bazi kuririmba. Akaita watu wanayojua kuimba. Bafite amajwi meza. Ambao wana masauti sawa. Aza gukaruma. Ambaye anakuja kuwatuliza. Rero nukuvuga ngo abantu bakeneye kumva indirimbo cyane. Watu wanahitaji kusikiza nyimbo sana. Ziza kumanura ubukana, kuborohereza. Yani inakuja kuwatuliza ariko batazakira na rimwe. Lakini hawatapona hata mara moja. Irongera ubunyine igiye guhagurutsa abandi baza kubasekesha. Kwa sasa kuna watu wengine wa kuwafanya wacheke. Ngo baseke cyane. Watu waendelee kucheka. Baseke cyane. Watu waendelee kucheka. Nayo nayandi makaruma. Hiyo pia ni kuwatuliza. Itabafite kubakiza. Ambayo hawatapona. Irongera irambwira ngo Mungu akaniambia mara tena. Yigeze guhagurutsa daimoni, yigeze guhaguruka hano Nigeria. Demon iliweza kusimamia hapo Nigeria. Ngo iza ariyo gukina nani bayita film. Yani ni demon ya kucheza movie. Ngo abantu barangare cyane. Watu waweze kuzubaa sana. Barebe umwanya wa utakaza ushira. Yani muda wao potea kwa kutazama movie. Mana yabimbwiye ejo bundi ni. Mungu aliniambia hapa juzi nikiwa Uganda. Yambwira ngo rero ngisi ibintu. Mungu akaniambia ndio hizo vitu. Satani anyanyagije kwisi. Shetani ameweka duniani. Ngo kubandu bose abakuru n'abato. Kwa kila abakuru n'abato. Wadogo kwa wakubwa. Kugira ngo badakira. Ili wasiweze kupona. Irambwira ngo sengera abantu bagira. Akaniambia Mungu ombea watu hao. Hakini kizokizisi. Hakuna kile kitaponya dunia. Hakini kizokiza abantu. Hakuna kile kitaponya watu. Hakini kizokiza mitima. Hakuna kile kitaponya mioyo. Atari ijambo ry'Imana. Asipokuwa neno la Mungu. Ijambo ryonyine. Neno pekee. Imana irambwira ngo nimba ari ryo ryaremye ijuru n'isi. Mungu akaniambia kama ni neno liumba nchi na mbingu. Niba ubizi wowe. Kama wewe unajua. Niryo rubundi rizakiza watu. Hata hiyo neno bado itaponya watu. Ili iweze kuponya dunia. Mambo mengine yote. Amakaruma yao Satani. Hiyo ni kuwatuliza tu. Nao Satani yabashweke. Ni mahali Shetani amewafunga.
gushiraho ubu nyine bari mu gushiraho ikintu urugero ruto cyane. yaani mfano mdogo tu. Sinzi baje abanyamakuru aho bari ubu nyine. Sijui wanahabari wako wapi kwa sasa. Bari ubu nyine. Wako wapi? Mvuge gatoya ejo twari ku kibuga ejo bundi. Juzi tulikuwa hapo kwa uwanja. Airport. Kwa airport. Baje kwakira abantu hariya. Walikuja kuwapokea watu pale airport. Woreba abantu barebya ko gusa kwakira umuntu. Yaani ukitazama wale wametazama hiyo video ya kupokea mtu tu wa dunia. Yo mwari mundewe mumure. Ni wengi. Murasanga ari abantu ibihumbi. Mutapata ni watu maelfu. Kandi nabumva ikinyarwanda. Ni wale watu tu wanasikiza Kirwanda. Ariko ureba bita ku ijambo ry'Imana abumva ijambo. Lakini uangalia wale wanaosikiza neno la Mungu. Ribakiza. Ambayo linaweza kuwaponya. Umuti twarawanze. Yaani tumekataa dawa kabisa. Tugakunda makaro. Yaani tunapenda vitu za kutuliza maumaji. Hiyo ni kuonyesha hakuna kabisa. Hello. Hiyo ni historia ambayo ni mpya Mungu aliniambia hapa juzi. Nyinyi mnaona ni kitu ya ukweli? Kwakira umuntu airport hamaze kureba bamaze kuba ahantu ibihumbi 8,500. Watu ambao wameangalia hiyo video ya kupokea mtu wa dunia ni 8,500 na 500. Reba ibihumbi 8,500. Angalia 8,500. Birebye ngo se woririmbana n'undi muntu atari umugabo wawe. Ibihumbi 8,500. Yani 8,000 atari umutu mukiri. Hiyo sasa ni kutuliza lakini sio dawa ya kumponya. Hello? Muranyumvise? Mumenisikiza? Mwumvise ibyo? Mumesikiza hayo? Abakunda ijambo twongere dukoma amashi. Tushangilie kwa makofi wa Kristo. Kiza twongere. Wale wamependa wokovu wa Mungu. Bwana yo Mungu. Mungu wa mbinguni. Tuweze kumva ijambo ryawe. Tupate kusikiza neno lako. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Semeni amen. Abareba filmu bunyi. Wale wanaochi movie. Ni ibihumbi. Ni maelfu na maelfu. Sengere kumva ijambo ry'Imana. Ili tukaweze kusikiza neno la Mungu. Tituzomenya aho bipfira. Hatutajua ni wapi kumeharibika. Za kanseri. Muza kanseri. Mnajua kidonda ya kansa? Kanseri ya hapana kidonda. Ndavuga za kanseri. Kansa? Hariho kanseri itari kidonda. Kuna makansa ambayo sio vidonda. Kansa iri mu gufata igafata umusazi, igafata umusore, igafata umwana. Kansa inashika mtoto, inashika mzee, inashika mama. Ibitaro isi ya buri uburyo. Yaani mahospitali dunia imekosa namna. Ikamara umutwe, ikamara ukuboko, ikamara ukuguru, ikamara inda, ikamara umugongo, ikamara. Kansa inakushika kichwa, inakushika tumbo, inakushika mgongo, inakushika kila mahali. Indirimbo zihari. Nyimbo zikiwa. Aya makarma yose yuzuye. Hizi vitu zote za kutuliza zikiwa. Ariko wumva ijambo ry'Imana. Lakini yule atasikiza neno la Mungu. Ufite ijambo ry'Imana. Yule ana neno la Mungu. Umutima wiwe. Ndani ya moyo wake. Azuzuruzuke. Atajawa na uamsho. Dukeneye abadukiza za kanseri. Tunahitaji wale watatuponya kansa. Dukeneye kwirukana kanseri. Tunahitaji kufukuza kansa. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Semeni amen. Bwira mugenzi wangu akiri sezerano. Ambia mwenzio pokea agano. Akiri sezerano. Pokea agano.
ariko abamama bahano nibo bagitekereye kweli. lakini neno hili ni wamama wa hapa waliwaza wenyewe. Umugabo umwe baramubaje ngo iryo jambo uvuze uraja kugisigurira igoma. Mzee mwingine wakamwambia hiyo neno umetamka hapa utaenda kulitafsiri huko Goma. Yamavuga ngo igoma se nito kirato. Akasema mimi nitaenda Goma, mimi sina viatu. Icyakabi. Jambo la pili, ko muraona ndi umugabo wo kwitekerereza beniri. mnaona mimi ni mzee wa kufikiria mambo kama haya. Iri jambo kweli Hii neno nimeongea, ni mwebwe mwagitekerereye kirama. hii neno hii kini cha maneno nyinyi ndio mlifikiria nyinyi wenyewe. Ubuzima kubaho Kuishi nukugira isezerano. ni kuwa na agano. Udafite isezerano Kama hauna agano turiho. hauishi, Kuko kubaho k'umuntu kwa sababu kuishi kwa binadamu nukugira isezerano. ni kuwa na agano. Sema amen. Amen. Inyuma ya Abraham. Hapo kando na Abraham, Inyuma ya Abraham. Nyuma ya Abraham, inyuma ya Abraham. nyuma ya Abraham Hariho ibintu bisekuruza ibihumbi n'ibihumbi. kulikuwa vizazi maelfu na maelfu, Ariko lakini igisekuruza cyemewe. lakini kizazi kinachokubalikiwa, Aho isi itangirira, mahali dunia inaanza, aho ubuzima buhera, mahali maisha yanaanza ni kuri Abraham. ni kwa Abraham. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Semeni amen. Kubera iki? Kwa nini? Isezerano. Agano. Inyuma ya Abraham. Nyuma ya Abraham. Inyuma ya Abraham. Nyuma ya Abraham. Biblia inavuga ngo isi yose abari mu bwami bw'Imana. Dunia nasema watu walio katika ufalme wa Mungu, watu mbingu inakubali. Ni igisekuruza cyabo ni Abraham. Yaani babu wao ni Ibrahim. Kubera isezerano. Kwa sababu ya agano. Sema amen. Amen. Abraham yaraza. Abraham alizaliwa, Ariko tibavuga. lakini hawezi kumtambuka babaye. Ariko tuvuga Abraham. Lakini huwa tunasema Kubaho kwa maisha yako. wewe kubaho Wewe kama unaishi, niba tasezerano, kama una agano, wewe mtu bure. wewe ni Singututse ariko wewe mtu bure. sijakutusi, lakini wewe ni bure. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Semeni amen. Subira ngo amen. Rudilia tena amen. Subira ngo amen. Ubuzote. Uamsho. Isezerano dufite. Agano tunalo Niryo kungukira Imana. ni ile ya kufaidisha Mungu, Nukubu w'Imana shaka. ni kuwa mapenzi ya Mungu, Kuzara, kuzaa, kunguka kufaidika muri wowe, ndani yako, abandi bahayega umugisha. watu wapate baraka, Isikire, dunia iwe tajiri, ipone, isikire. dunia ipone, Ibintu bije ku murongo. yani kila kitu iwe kwa mpangilio mzuri, Ibintu bitunga. yani kila kitu kiwe kwa mpangilio, Bitara. Umuco. uwe nuru, Utanga umurongo. wewe upange mambo mazuri. Gira mugenzi wangu akiri isezerano. Ambia mwenzio pokea agano, Hinduka none. badilika hii leo, Hinduka none. badilika leo. Hari akandi kandi numvishije. Kuna jambo lile lingine nimesikiza, Guhinduka ndaindi definition. yani kubadilika hakuna tafsiri ile ingine, Nugufuriwe none. ni kukufa yule wewe wa leo, Ukaba uwo bavuze. unabadilika yule wamesema. Sinzi ko mumva. Sijui kama mmenielewa. Guhinduka Kubadilika nukurekura uriwe. ni kuachilia yule wewe ambaye wa leo, Wamara ugafata umusha ushitse. unachukua mtu mpya ambaye ametajwa kwa sasa. Mani bahumugisha. Mungu awabariki. Nimuhinduke mu izina rya. Mubadilike katika jina la Yesu. Tugiye kuririmba. Tunataka kuimba. Hari tugiye
tugiye gusengera ijambo ry'Imana. Tunataka kuomba kwa sababu ya neno la Abazee Mungu. bacu Imana ibahe. Wazazi wakitoka, Mungu awabariki. Mwakoze neza n'abandi bose babagenda Imana ibahe. Mumefanya vyema na Mungu awabariki. Tugiye gutarama bukeye. Tunataka kukesha kidogo. Niba ari ibyo wumvishije Kama kuna kitu umesikiza bitagenda, ambayo haiko sawa, ijambo ry'Imana ryabyishe, neno la Mungu limeharibu, yazari bicumita, neno la Mungu liko inadunga, horereza, wewe malizia, horereza, wewe uwe kabisa, tandukanya, achana nazo. La, malizia nyine, tandukanya, yani umalizie, chumutwe utandukanya, umalizie na uwe hizo tabia zingine ukoresheje gusenga, kupitia neno la maombi, ukoresheje kwinginga Imana, ukitumia njia ya kumsihi Mungu na kusisitiza kwake. turakoresha nk'iminota 20 Tutatumia kama dakika 20, duhudumiye utekereze, yani tuombe ili ukaweze kufikiria. ubwira Imana ngoma, Ambia Mungu, Mungu, iki niki hili na lile cyambujije kuba umunyabuzutsi, ili nifanye nisiwe